Bishop Lumba ofremsa ya ne boapa ya ne ma ahomwa no sore ma niema etimi kotote edema ye pa ukọ MCR wa Kevin oyata obo adwuma pa sanso na zuka ebo na chiridom sofo ben enso ehye live sa na safo ben makantanka ono so obo adwuma pa na ye sign safo ben makantanka ho a na ye konkramem mu de senyame ya adom na akodudu ha ya ye ka cho ye tia wape obekọ akwato okuo be jesisi mprimu okuo be jesisi mprimu be ko ho no na so no so bola ya munyina eboa amadumadi no ayefe na aye akono pa nkramam ho no okuo be jesi na David so no oboya chiri dom pa amane makotote awosan ne ho a enye ye David no so djuma wodie no ono so boa pa emane ma ekose de ye hwehwe no David awrade nyankopon hia za da biada oboa madumadi no ekosoro ye firi ono ye ba fie ade a producers ada bia ne da omoboa ye ma ye de djumadi ne bere wo no utimi nsan wo mo ho ubenya ye kokosachi frecha timi boya chiri dom pa ema djumadi ne ye nsaka binti ye ba ne ye tena sesei na wo se djumadi ne kotote sa no na ye kokosachi frecha ena aboboa no sa na executive producer enkwantabisa Isaac wo se ye nyina nkwanta so ntwen o mani ne nso abrabo mu ye de na ehwa na wogina wo o ma me be ka to se mani de ye ntwen nkwanta so na nso wo ba ne akra se wuduru junction so a na wasi eye nkwanta koro no a enkwantabisa Isaac no chief producer ejamono tena se Asem Mpe Nipa panyini na wajeje adem kama pa wabɔ ne casual wear ano dinetine no ye bɛbɔ awuram ne yɛdedi nkomo pii na nsɛm wo fia ne oba no so aba wa ye krado atese nsɛm no ano odin na ano ohyi de nche ye bɛkɔ ne na kɔdwe nkomo bia akɔtum si ye no ye tena se ye futusɛm no ya mfa ma ne ne mo ani ne ye futusɛm bɛba ye ready ye krado na prepare na juwa of Africa na so do dia wom na fe na yakon akoyanim wotentu antima ama na nso nyame pa next week de emu betu tuntentu ka samle dia ahoden aba em say weekend na kwa wie ya wie ni ntina ama ne mo ahunu next week baba be kenza na dwumadie no akotote dia ama eja mo bibia boko de koku bibia boko dia boko na nya boko kura na aja odu ani tu adwuma so pa nya boko ana de ani atu adwuma so nti ebesese nyankopon mo obi abenye pa de onye bianso na oso mu ye pa o se ne Ghana no de akowie no se wawa mo ho so awoboa ese ye nwan mo mo obreche kwamponi ade de obreche nso ye se oni da ho kran so ho so ayetare pa o kwente se first no ti se ne de mu ayeden na nso ni nyina no ya jana dum ti ye ho ye cheche obi bia nsema ekoso owi ase no na edurume bia wo hwe no ma bia ekoso si akromu anan kwa obi enwu ni woda obi anya na sem da se nipa bebre wo kremu hye nkom Kofi Duma woni ne case ba ye se wo ko TikTok Kofi Duma woni chese obi a hye nkom no de ne ho ko bo ho ahwa Bulgaria ena me kan se ode ne ho ko bo no na ni befira ena ode we ko abruchire ena ko wu akwantum ena ye ka se ne tie bia na busua no onzo be mo anya afira chese udwene no ma we hu a de ko so Ghana metima ka se se no emse anyansafo hwo kwa nyansafo hwo Ghana o adebu okwa na ma mekan kwa no ma do hon ma obi wu wi a afi no obi be hye ho nkom afi no obi be ka ho nsem wonu so dipa na okasa na busua mu so no ma ekoso nye enso hu nkan wo nkan osunsu mo abese ti papa yi eti na de no pa na se Kofi wo kwa na se yen ko tutu mo no metene fi asese nipa wa hu hwe kra no esanso ho ye kan wo kan no akan mienu ye ni mo obi asebu opomatu a etuo na ede ekuno minimum amman bia na mse fie no wa opomatu se no de etuo na no ahwe fom se sa ahwe na na no so se opo ekoko ya asene na ne nyina eno so e obi kura ko bofo bi okofo mbo nyanam ometi wadi tuo no tuno se wa mumu anyi aboba no ne maidi agro na ba kura de mebotu okota ten onu ya ba ko awu eti sa no ma wenti di pata sani nim se bi wo wi ase na de woka wo hye nkom ne ade me kan yo se na ni be se no me se hu bako na buhwe mo ka wo che wo bi hu obi
Kofi Goya Ibo Biano Babakari. Asem Mpe Come from a Jezo Betina. Oh, Kwaku maybe I may catch them say. Me catch them say Ghana. She said Gramateso. Ghana. Me so be mammy. Upa. Mammy men quadruple for 2 years. Na men samra na mammy a fence 50 billion. Me go 2 years now. And no man be a before Ghana how we get one. Chess presenters anyway, a contokwa, anyway, shem come, will be like a candy or pay because Ghana at the old free to say stadium park. Will be a candy or pay. Now go be can be the son of point to say, I'm a man, Juma. Piscanico school. Kofi Asem Mpe ye we tu na basa we tu ne sire enti wo de won kasa ba wi asa sabia wo to ga ya wo nyini beto asamre wo sa ne wo bi da se obi sa da ya no chese bien enti Kofi wo mu obi ada enu na ya na ye kase ya na edu me bi enwam sentwafo ni binom eni enwam binom ya na bi makodi sebe sa kwasamba fo bia wo mu keke kasam etu nim sa wo se bi betmato edu me bia ho ne obi afrew omono case bi asi apa mo me capture aduma pani ko obi aduma ko wonim sa asam no se case bi asi ko capture enu ti se wo ko na konya amane a na no kire se ye hye nkomo ho ene hui ye ka se mo omono nko ye ka se malumba nko ene okọ ye ene ye ka se onfa we nante ene amanfo hye nkomo no asofofo hye nkomo no fe anu case ye baye so far shenkomo ba brante no ye good afena ye da kanwa wo na aka afena ba brante na wo so ye good ntia wo ma baba wei ekọ woro no ho kire abrante yi afena no abrante ni bua wo bua busuan se wo sika wom afena wo da aka ale nyamo ka sama asama chia omunya de ekoso Ghana na eta dodo me see social media ne sa TikTok na de ade ye no ye ne ho ne kwa faso bia de so nkwasasam kwa na bebre keka kwa ni wudi a kira obetani ayanka oman na yachimu no nti na dia to bibia na amene bi na watimi akon ede akowanim aha eya Sompa Asem Mpe Nipa onipa na pe no wasem wo ba bibia la chichiri ba bia na obi tetewa ade ya neji wa ansa ya nyiska ya ma medi lai bia tentini bia sa edimpacho na watumlika na wabedwane atoa wofa ene na pamfo na ya boawo ape eniama pumasi bredi ama na asumdue aba de yesre ne di kwa so pa se obi tetewa men transe nwene nwu obi de honhon saa ma ya de da ne so no onim sa de ne bekunu ko ya ka jense ba bia duru de yowo ne nkwankwanta ade koro nda so hye ne mu so so otwen ne wowu ba to tumilika tu anamo men ma obi ntete wo no waje wade afiri wonsam wo de ho atete asa ato so na wo wadwene wu na wafo ajapade nyansa nim sa se no goduro na so nyame sa de koro ade mfa nchew because when time nyem furu mu na ade wu ntia tumilika tu anamo na bra be kan wasem bra be kon tokore bibia nkoto temfamai etu onipa bia wotifie otiem sesi ase wo problem bi na wo pese oba ha ne so ma wa number ya afresi so e na me ba be bubo impacho sa number we na wo so afresi so number ne 0595 165250 0595 165250 0595 165250 and other lines also here 0244 80 14 26 0244 80 14 26 and also fra on sabet makasala na feniema akototi e the amount Asem Mpe Nipa dwumadi no a no abebo awuram na afi yakon akoyenim ye aye friend say dia na kekan ye sra tifo ya na manfo bu ya so na ye nyamo na debia meka me se risk and no bi ho asa abrofo no wonti wo enti yenka ne twi yenwia no ma mutie madaroma yenko ba bia Sompa yenko ba bia wo TV ne so na ebia aye new Sompa no eti bomode man kwankwa no wo de frɛ wo mo aya branch no wo fie no wo se mesraw me pɛ Sompa na nze me we na me hu no enti mane miemia so se wo mpɛ Sompa ma wo wo de wo ka omba ya ma ana obi a wote bia no ye tag obi a se obi a nkeka nche na nkrofo se Sompa yenko ba bia se du mebi na mko fidada mu na bia mu se bia o ya popra eno nche se ye ko ba bia wa ya wa ya friends say ahwa adabraka me boa ya 21st clinic ye wo soro ho na eti wunya yenko ba bia bomoden
open kwankwa ni bi omofa ayi na emiemia so no ma me nka ne saa because ye ne program na me wan nkokrafo repa na bomode ya because nipa bebre complain na yenko anim na yenko babia wagu yenko anim ye ko akoya anim na yanim a na ye ko futusem no na animre ye de bro na futusem no enum bia na me papa pepa saa anyom no na makwa kotu ni tripo no ana nti asem no na mde betu fo ne me papa tie enum na ade saa ni tripo no eto na boadin enum ni tripo se enkum efie na nkosu abonten saa topic yi nko ana mpese ne me no udi hu nkomo papa ye nkofo bebre wa asetrem ni abrabo mu a yare ye da ye suwe yi wo mo ne ma yare ne baaye nanso mo ko gina bonten kama ne yese ase ha wo mo a so matese ye yare nanso mo ne ma ne baaye eno na asem ne ka jo se ya me nkum fie o ne nkonkosu abonten ni enti aye yi medi afri school mu me wofa no ye mpini nim se wono na ma ne baaye because ye pam fees ni me bo na ma ne ye misizo me de kakra o mo fa ka akoy me kura ma je school akodi pa anya kakra onso so we anya yes school fees is university do level bi na otua ye ma other months we want men tua o se jai na o jai ye ni bibi ye de consider we me wo fa ni nimo but wo head and ngofo hia na me pie ho no mo ka se wo fa si hu fa no oh I went to man go school no achi ba he ha me pa on jire mu se me na ma hwe no amo wadane ngofo ma ne ye te sa se MP no go be hwe no wo fa se na wo fa se na so odene onu an animo wo kumi fie zu osu abontene me papa akotena brochire mfinhia bebre ya wo ya ni Fred ye ne yase ya papa ni Ghana ampa wo frɛ na wo fa ye ko school ni animade papa yintu aye su sika ama ye pese ye su adwuma papa na amfa sika ama afi ade ye ho bo na mfo ye turu wi nom papa ni kade ne nsa bo ne gogo se me mai pa so odene se na mani da wo so pa nkure aye ye basabasa sa wono na akumi fie o enso na mabontin suwa manipa hu se asa me na me ye nipa bodi ni ya me nkumi fie ne ngosu abontin wade enne adwuma mi ni ye no eye wana aka wonsam ne yi madie nanso obomidi kasa se na se de sister no we good brand se de no we good pa na mama na kotena fie na ye te se adwuma mpanyimfo na omunnim ne omo ye no mapam onnim so no na abo aso on na akompreni on na akọ report saa na ne utifie ye nkumi fie ne ngosu abonten ene de Wofa Lumba was wane de ya no ye good pa menhuni aya dima matima na kotena fie sa but on the report ne koye nyame betua saafo ne ka mamu nku ye fie na mu ngosu abonten fa so ni so na meti baabi ye bodwa o me kwosre free committee mpanyimfo asambre man nsawom ababa iso obam yatumi ampa wa ye ne asambre man yakoda aba so opeso oton indomi wo ho ya pam mafure bia na meti ne because one ona boada ama na meti fie mi ni amedie ni ebusa se sister na ne ne amasi wa wase me ba ye pa anka mpeso osi akwam sini ya adwuma ma na ye fru ene se mbeduru ya ma hu ne ya panyimfo ni minim asem ono omwo onimpa so heda de ne ho koi onimpa so obeto ade na obesi yetu wakun fie na wawie su abonten a kire se asanyi ono ne kun wo ya me nkumi fie o afiase ameda no una akopagya nkomo ne ba ye o sani asuma asaba record bra edu ka wo de ende arengu on record mimu aye no nko anu record akobote ene na ye jeli mi na wotivie ye biza so adamfo no aso no na no kasa ya no akoka ene de omde na kohyem no me nkumi fie ne ngosu abonten enkumi o ma wari agu e adamfo na me se wo de obotom nya wadwuma asai unini ya obedi ntime yere no abia na mafawa me yakofie ne yakodi uhunu me yere hunu ni nipa ban no watime no oba ya kasa apeso oso oba ware no onso de disabesa frache ejimi ni mu ate wase enna wade na gu yete abontene uwia no asa be kase me nim yesi yakora ode yiri pa ya oye nipa enne de omagai me nkumi fie ne ngosu abontene wate kwakune nkomo ye di nkofo bi wura behu ennamfo bi akunkofo bi ofie enom sa na mabonte yese ne omunnim ne yasie no na nko obi bra be fa na kwa abulokire o na wona aya adamfo ada o montam wona wunnim no oba ye buro nya nimu a o wudidi no osoma ani nua no se amepesa me de wadamfo ko na ahia beboa na aka je ndia mo yese wi bia wosua nom gra ne se mazem bia oguso no bra mbo wone ha ho eno nso ona ebe se ni sika duale tuntu amu se ni nua na nka ho asem atu na ye mefa ne nkoe
woto na woka akwasia yi ne bra ka so wa be fa na akwasi se won oni jimi no ana no bra na ase on na yi nipa bone ni menku me fie ne ngosu abonte na medidi anka wodi bi trotro ina odi mi mete o jesa wo ya ne ani bra ndi wati mako wona ho akoke kansem sai woni na na apake ene nkrante obawe obo amenem kura woni no ogun ose wona beto dade oya da akoke kansem abufuo na nya abotraje enne onzo TV anya meti ni bi no wadi menku me fie ngosu abonte o mesrew wutie manumere ya eko all angles enku me fie ngosu abonte woni be ma nete da bia wodome no wobebre asem ketua bi si ya wobebre be ma pie no wocha wobebre wode ne nam abonte wo ye ne wope wobebre pa wo wobesre no wadi wotia wade na se enne okunu adwuma asai wonse mutifie nkofo sere mo enku me fie ne nkosu abonte afa ne wopia mi kunu adwuma asai yo ize ngura no kura ni di minim ne asie ndi aban sa be me na nkofo no modern ne ngura na didie ne mu fees die ye ni no watua ize bosumi be nsie ne kuro ntua teacher foefura ne onsa afeli wo kuni pani fie na mama bonte na wusu na nku me fie ngosu abonte wate akoya ya de dan Friday eye wo na ade poison man wonim enso wo bob na wo mantene so me yehunu se ukunu no oyere no wadamfro do a wo do ne de enso ye de pa ne be si wo so mo nom sa no na ade adrogu mo nyame be mena ba otiri so me nku me fie ne mesu abonte enya adwere pa ofa bi a wo fie wadwem boni nti wo manyina anya yie unia ba ne ba no unia ba ma ne ba no ofira brochire ba ye ofiri kuro kasie mba ye no ofiri TV ne so si fom no omudu ko ne krom na anu eno se a we de agbanimfo monye kakre ena akogina susunsum ze ne memanyeye omba ya omayefe ntuma bi efrefre omo edie nsai ena de yesai nso ne yesi ade na Wofa ase no oni abrochire obi ma ade na Wofa ase wontimi ntina TV si bi ma na nko obo medin kama so minim no akoye na adwuma mu me nku me fie ne nkosu abonte enye yebesre fa futuo we ya wo sandboard fire big board mo amote sa mo nsachira mo so nkofo bi akum mam kafra mo Sompa ibom na awurade be hu mo bobiem because nipa bofo kofo no mo nante asechem no osombuafo boafo ho na oyonko peso oyonko nsai ti dabiara da oyonko saye no oyonko hwe me nku me fie ne nkosu abonten obi adwuma ne yegyina ye bi o de da bia uhu pa da gu nkonya so obi adwuma ne yegyina ye bi de da bia u chenyi nkonya pia foforo si wo obi adwuma ne yegyina ye bi o me nku me fie ne nkosu abonten obi suro kwa chine tifie eyo no ani nia o na katua nya ne dia omunyina ye bi no ne ho ye na hikeke fise nipa bona baso ne ho ye na hikeke efiri se o mse ne ho ofe ne ho ye na hikeke si agya mo no pedressing on tibi sa nku me fie nkosu abonten nyansanim ofoso do ni mrane bo se do si bo mrane no Wofa Lumba se ne ya no akoto aduro enku me fie ne nkosu abonten otifie so no aka mi host ne pa ya no ye good pa na menim ne ye ya wa yale sa no onim so ono nso na yes nyame betua sa nkofo ne ka onipa bi akura adwombone a opese okumu nua bi ofie wa kwa abontan ko bobna Kristo akosia man kwa Kristo sunu bi keka mani manyam Sompa nso adwombone wo mkra na chi no nyame betuatua mkam bebre mamu nkum nipa wo fie na mu nkosu abonten kwa asem na no wo hye pa asem wi no ne ma wo mpa 21st kana ke sem nkan chira wo se tumilika bra no monhwe si atika ya lede atete wo no 21st kana ke se uyi wa firi sa ya de nim na wakon akọwanim si atika nko ade amemfa ba bia o edi no ede in the clinic yesu di ede ye 21st century de hospital timi tu si atika ase 21st clinic enti tumilika na fa bra beda wo ma me wo nyi o usisi twon wo to ase wanantu no twon me pa chaw eni de ekwan so tumilika be hu 21st clinic for what kachiro ba no wa ma na ne se watu Wofa Lumba nka wo bo hospital bi di obekọ no akoso ahe na ampa nso obeba asa akobodi na di adanse 21st clinic yetene so ane asole obo adwuma pa eye hwa eye adabraka ne building ne soro na Sompa TV wo number ne 0540311311 0540311311 3 eco capsules men kan kire wo se tutumilika ne bra be dawo asi koko ya de na etete opa ene ma nkoyi o bere wa setenam wo won twetwede wa setenam 3 eco capsules men kan kire pe binom wase se onya bobo bi sa ene ma be kotote di amao mpacho sisi mo ayemre oto pa no aka kwam
Trouble to me can was some panier, Yatopani Koyi, or Banner Tanya woman. If you said you're now to first one to Sane, go to me, yes, sir. Go to me, my timber, go to Mojana and Akobo, Nimuja Diachiri, the party to Coco Yadiasiu, Nijina Sabema, Nani Manco Totti Fama. I let me to Asia Diana 3 equal capsules full, capsules and on necessary on Betchawa, a poor Juma Yepa. Said your family so one Silla Mijina Susano, no one's 3 equal capsules, a dear Kajina Mupa. To cocoa nasi na niamanko tote mfama wa number ni wo video nso 0546107107 ubetu kwan yo no kwasem ubetu kwan akwantu so de ho hia na nya ba bia na ye fatu kwan because na azafo na do so no ntino express group se men kan Joseph akwantu sembe for makachi na na twam mo mabobo ano de a kentu bia be so okoso mo do beko na ubeduru nso express group ana omo bo adwuma ye no omo di ahia mu emfie kakra ni omo ni hwamoda wo omo ni hwamoda wa kontu sem be down no mfa nkokura be so okoso so na ne ma nkotote mfa wo number ye 0249 000448 0249 from onsabe kan na ne ma akotote dia ma dank si so betu kan na ne apum dina wase yade na mani pantimi ntukwan sika wo na yale abede no watimadi sika wo na kontu wo untimi nko di yade wo ho a untimi ntukwan kire onya yaresa do wase so wo sika lese akontu da ho lese yale wo ho a udi a wo mfiri na akontu no so no untimi nko de senti no tumika bro no Dr. Dank akache na mo amane yema nkoto temfama Dank o bo adwuma o pachi ho papa o mo frɛ na ho to fie Dr. we fibroid osa but untimi nwo ayewa da dwene o se fabra doctor say wonne mu nkoyi mema say mu nkoyi syphilis oba otakene pa ifisi wonim ya wo kan wo hunuru pa doctor say for number na friend ginchire mu chenwe normal direction na bra number na 0244017556 0244017556 so for doctor obeje wo so na niema akotote dia ma enti koso a na ne doctor eni endwetwe ngomo na niema enkonko na nimpa emfama ba bia wo bia niema nkore ni mfama obo he baze men kanto se omo na de odin ne bayo preke se pada ene odin omo na de baye papa na so kwa ne machine o etese pen ukurema na yi body ni nyina mu nsem na de ba wi anu acho se wi ni na ha omo dra te no ate na akọ wanim to obo he baze men kanto se adumanu ho adomato adowato adumanu ho no obo aduma sof ma me doctor ba bi wo no a obasa hu se organizer fo bi wo ho omo ton task pa editumdika ko na obo he ba omo mani ama ngoto temfama number ya 0550 19 14 15 0550 19 15 14 0550 19 15 14 ofro obo he ba oje wo so na makon akomonim ye boye ntabam alupreni tukwa na ye koyenem ena futusem no ano odene enkumi fie ne nkosu abonten kwaku kwaku medase enche chiefo ne arefo bi mamenchia kofi aduma woni ne yire okay nanai ma obane yoba kwaku be ma obabo bra na onoma bekoyi adodo na efiri oba pa ubenya sebu ubenya se obekọ ahu kirem na se mpo unse ni areho a eyoba oto nchen enwa no wo mi se wapira nanso ohwe de obai wo ya na ahema wo ya enkum fie na wo kan obi ntimi nye nanso obi e kan ho asem ewa bonten sa nipa na emusa se ne ho nipa bia na ne kun bi enenya sa problem na ngo begina nanso ne de nipa bi ye bia na papa yenka emum de ho hia ni nante twitwa ni obi adwuma mmɔ no obi na wale mu obi na adwuma nsɛi obi yɛntano adasa sa nipa na so na no na ede ekoba esre ti nyame hu ye mmɔbɔ hu nipa bi mmɔbɔ na kwaku ye keka kanse no wagu nim sɛ nipa bi ewu owiase o no nam na wonim one namfo bi na o makuno na wonim aguya ne nim sɛ etuo enko akasa nipa ana wo bitwe sika wo obi nko a
yesi wadi ewu obi ni obi na tie adwuma mu wakuno na so woni pa no nim ogu ba on beza first on ne bada on ne ireda mo ehun ne dawo ya me ampata ye ne ewa adwuma mu ye ne sebe anyafo aye mbapa ne maame mu ambi adwuma bi na odefo tikasi awi adwe abi adwuma adwene ye ho ye be ye ho bon ye ma na so enna nto ye adwuma mpani ne bia me kasa asem so wan hwe yie obetu kuti asan wo ye be ye wrong choice me pani wanya ne ba bi ko mranta yin ye bo afele be bi obi anyame manda be papa no ye nipa papa na menene nante ye de mi hu fa no ye se ompentem emuatan ya wadwuma mu no na woni mo bia life me kai me pese me body na me nwia baako na ode me ho asem pa ko papa no wo oba bi kura ba na e bia nya me ho no oba department yi doso oba no ho fe ofiti ya no ko akoka kire no oba bi awa ba ba omo de aba ibi kura oba ko na me nim nipa ko hwe nipa se nipa wo ti na meka se nipa bi wo wu obi akum nipa ne na ma wo seche wo kum na wonim to mo ko kasa se papa na o se sa no wa yedi nipa ne ko kam ye hu se yes se maso me men iti se papa no mfa me ho tan e ko so ama onu ni momo otu na mena no onu ane ko tom e wo papa nanim so ko ka papa na sem kwagu edu mre bi na fe me na maye ntam girafo o ko ka bi amano edu ho no ansa na nsem we nyina epie omo me tie ni paso me sia sem anka me pam sho wakumi o sa ni pa no so me ne ko ba wo no sire okun ba bi adidie sa no abesu atira bonte se ni aso do de bia kwakumi kasa asem we se obi a woda doma no bia no ese wo san ye intelligent wo masabe wo hwe nipa yie because nipa bi wo a ye da bo nipa bi so mo meye sa no ma de itu ye ni hwe nya yie ebi wo bi afie wo makura wa wo mo no benya ba ko wo fesika nyina ama no 50% obi mfanto nsum na nani wo enunti enkumi fie ne nkosuwa bonte no ne nkro bata no doso esa kwa se obi betimi sa pretend se wo do pretend sa kwa no unje ne ba bia de fa ne pretend fucking mind wa pretend se wo do uf baby bo ba be wa tu obe kansam asam no bo no na de ba yo kwa ku asam yo ono na de asam ne ba na wo koka bi ono ne kan ne 10 wo kan 1 ba oba ko change ne de 10 no wo de ba ko ma na wo de 1 wafa so de na ye ti de bia me kasa se obi a wo tie bia no nkomodiem be very careful especially adwumam first ni enim sa no ma no ba se no sabe o maami atu fenso maami atu efo ese nipa ye wa nipa ma na ni da ho wa ku nipa nye o mesi enku mi fie ne nkosuma bonte no edoso hwe so ye nipa enko ya ahenasa abukura oye very oye obazo ango ya hwoni bi na ka chawo chese kwagu mesi edu me bia nipa wo town na wo yi nanim so town wa ku sa nipa no ye nipa wo sa ko wo de odwamio oba wo de odwamio nipa so mesi mi fera de wo tamio kwa ku sa nkrofo no omo ye da nipa upie ba no abeso mu no ni odi komo sa nkrofo no kwa ku ansa na hu no enku mi fie ne nkoko abonte no nti na meka cho se nipa bi ewu ewo ne nanfo fam nipa bi ewu ofie wotim nipa bi ewu ewo adwuma wotim enne me no ka sei ye be mo bi lete wo kira nipa
waweke wi nipa na aweke o fi onim sa kyerem nyan ba be manako so we friend na dwene oba friend na dwe ya hwe wo yo na metete nsem bi ono ana ye waweke ano na mehwe TikTok adaje de so one TV aja ye kokko ye bebi ye nsem ehia ebi nsu koye ni nyina afrafra na opemso odi dwuma ebi obi ana odaroma mihirawo nkwaso odi dwuma na ne nsem na ye fabika okay ne nsem na fabika se no oso odi ne kurodie na ekyekye asanteman ne kurodie to yo hene na wutwa ntoro no amfa na kura obagi na nakowia okay menene ya adwe na nse wa probiagu awa sante na yesa na ayemfuni bi na omo hono na omo sre unya ne ntro na otwa na ade wo ye na ya pro na gu no mi busa so sa na otiwo ubekom na charge no efra ayemfuni bi wo opemso ka asem bi o se mo se mekama mu nyina ntubere kwaku obi ti akonwa so ampa ebia no ma bi wo ye no de ono no koka na asema kire se do opemso no ubehwe ne no ma wo ye no eso ne nkwa se etwako itina de bi wo tufo se me de ne kure ene be kyekira santeman ma bia ka ga na man iti wuti ho na de wo ka no na wo so wo hu wo adwumam na de ye kan wo fie de ye kan wo ba bia wo tie ye bia no se wo te sa sisa wate no bi kra ne nyankopon no obi nyina wo kwa no bi wo adwuma department ne doso e wo do obi atimi ye but obi ani bere wo de a wo ye esa ye den sabotage enkumi fie enkusu abonten nkwa wontimi nyina camera ji wa ku ne ubako efie bim obi awuda ho de wo susu pa no wo fe ne de wakwa ma de anyam wo boa o siri ni trim omo na bi wo kaza nyame na atua o siri ni trim ya obonyanya wontimi nsu no amoso wo ba efu ono na asema shedo bia kasema to hene bi so ama ne ya bone kwa adu am yetu no ohene ne nya bone bia nanso dume bia me kasa judges eni mpanifo mo chance di asem o mo bre tide bia me kan me se wa de ayira no wan hwe yi a wo ni pa bone ni che de ofa ye because some obi ba ka no si wan nye intelligent pan trance asese no ma bi ebi na ya kin Solomon no nti obimso se tu obesi so ediye de man etate de man eye kin Solomon hwamani mi enu ade omokoye e ma o hene no kin Solomon we sa akoda yi media we sa media kin Solomon ni hobi ebe de no wajeje asemi satam ko nem se diye ne ni ade no na bi ni ho enti ebe ye den no furo mo begina ho no si wetwi me mpese metan wo bia me probia asem enti sa na teda kra no me ba be chenu mienu obi ade ne fako na enso ni moja kasa enso ani moja kasa edume bia wo ye panimu ampa edume bia ampa wo ye leader edume bia wo adwumam ede leader nko edume bia wo fie wo ye fie wura edume bia sabe ye de bibia jaw nipa wo be ka asem acha tobo fa no ma bi ne tobo na hwa asem ni enkuno na obi na ekuno efie na osan be su na bonte akujia o se ame no ya adwina na chenimu no obi amfa na sabi nipa chenimu dia nenso ni moja no wose na ne sa na te dia obetwa ne mumienu ama abofra na wudie ene jano no ne namfia na onsom yes yengodu dan ni wose yengodu ni nyina ba ko so hwe kwaku ade we de fa yefa ne ne nyina so akogya ne hiafo yi to bi na dwuma ne yire mahada ne mama hada yene ya ta ma ne adwama nu ma kwako poku ma ye be ye adwuma ye se ye de koro ye atwitwa 19 ani fiefiem adwuma mbe sese adwen wakum nanim na wonim enne afutu sem ye ka che obi biara ade ha adwen kwaku
wunu nwia te dem se ye tie yedi nkomo yi kwaku obi kura bo aba so kura na da metia na ye me ya ya present ebinom obi afre kwaku lumba aba na aba so no de one ne to ne ya mo na aba so no na ye ne ya we sa na ide obi kra ne nyame secret wo ho che won ana brabo ti ye be sere wotenenga enne futu sami odimi ba etwa koma obi a ye ne nanam nkumi fie ne nkosuma bonten ye ne nanam ye ne na wobe ye ne na koda bibia biko ba bia bi ho wodan wo fie ba bia bi ho wadwumam sankofo bi ho pa de be sere woni ni pa ne sera ene ne sere kama se wo bata ne so a manu sapa wudwan no na no so ekoma obi aka mo bi yenko yanim na fa sodue mi kwaku man fa sia ne enko ya kwa yanim enche onzu betimi abo awuram ne yakwa yanim pa ubo wuram a yebekwa yanim pa lucky boss no go so a ekoso ubedi 500 million ubedi 5000 ubedi 500 cedis a mpacho chira onzu twa wodi esa na ekọ sticky bi what made bi ubedale *426 *6# na fi wonso wa pratum dan a wonso de yebeba wonso mrebeba na wonso atimadi bi mpacho ye ne twa bi na dachi wodi di peche mpacho de number ne tuja no afre esi so ye number no 0551 931 931 931 931 931 fremu bia ubebo wuram na afi wonso ya je ofeso amane ma akotote ede amatu so bo wuram na afi nkomo ne de enyeshi nkumi fie ne ngusu abonten wa brabo mu no nkofo bibire kunkum ye omasese ye nyuma omasese ya ware omasese be ye fie omasese ye montene so omasese ya kontu omasese ye links enso mu yom header so se abranti siri si so pa enade ya wie ni sei eyesa asa wo ye ne mobo ono a ene se nti ya me nkumi fie ne mesu abonten number na egu fidie nso mo am TV no 0551 931 0551 931 931 931 yankunko yanim hello feel the heat hello Sompa FM hello FM Hello. yes madam Mr. Finch, Western North. but your hobo call there Program na mepesa mbasu. who was so that I yanko Papa no kasa no ya adre pa sanse na kokko so e wo ye mo especially adwuma ama obi kura ngo badwuma mu nsi da na se wa chief le sa afọ no pa wo no dia asem mo ka mo dia ogu pe 1 week ni da na se wa na se fitu ni be da ho so na hwe ho ni nyame nshira wonso na onye okase onka onye okase onzu betu mabọ awuram ya ko akoyanim ya me nkumi fie o ne nkusu abonti nkumi fie nkusu abonti hello 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 otumenga tie Sompa oh hello yes sir but you didn't have a free hello and don't forget to anya nkwan credit no form hello 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 Bajo Tuminga hello Tuminga hello hello Hello. Hello. yes sir we didn't have a cassette Hello.
Good evening. Even we didn't have a segment here when you're content to one pacho. When the man fakoto and young quine. Hello. Hello. Yes, sir. Wofa Lumba. Yeah. Wofa Lumba, good evening. Good evening, sir. Wofa Lumba, I think a church. Yamisha. Well, it's really rough, but I think I put that. I'm not my job as I know it's 18 years. They are they. Men, not say a more birthday, we are not a mirror in a benefit. I'm on the sending the also that we are meant to. Sompa FM. Hello. 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 Yes, sir. Hello. Yeah. Hello. Good evening, madam. Hello. Good evening. You know. At the same. Ma. That's what I know. We didn't have a second to be uncle. Asem Mpe. Hello. Hello. Good evening. I think that page How about God? no, I found the brand young queen. and I said, Hello. Hello. Oh. 0551931931 0551931931 0548 931 Hello. Hello. Yes, madam. I just am Olivia. Olivia Bibia Boko there. You want to Boko. Olivia Gazafin. That is so good. Okay, but your father Abraham Gwe. You come and show you this time. No one why you my energy, make you up and son of Menyamono. Yes, And don't feel. line is your hot sanity and Gatavinia. Maybe about what you are. No minute you cook. Okay. Or come and near my bedroom with Jai. It's a year cook. And the last week of quite many hot water. The woman is feeling classy. That's near fidelity. It includes unity and with the abandoned my client to the other and with them. But I must say. Men come if you name Gusuma Bonte. Men come if you Gusuma Bonte. Hello. 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 Yes, sir. Evening, sir. This is Sompa Young man in Battle meet you, didn't we have Sompa FM. Hello. 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 Yes, madam. Hello. About Yeah, go. hello. Mete unkapa udini we biaka sefini enko. It's a friend hour. Ahafu mem. The battle. Mitie o.
Oh, hello. 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 Yes, madam. Doctor, good evening. Good evening. Doctor, Sompa. Sompa TV ni yanko. Doctor, I can't make it on because I'm catching. No. For I didn't travel yanko. Doctor, I didn't say. Ghana, Ghana, the money day. Money ni muame. Yado offering na bisi. Eko computer so je di abanti nyame ya adom na ode ebedu a me oba no onya bedu. Ye betena se na ya ba awure ma na ye ma kotote di ama ye kwa abasisi a atwen ye ba. Ye ko computer so je di abasisi e. Enche na nia oba no waba enche na nia oba no aba enche ne de no atena se ye ko computer so je di abasisi e ye dan ye ho abasisi e wow. Adusa heba se men goso nganjira wo se tumilika wo na kache na niema enkotote emfama adusa heba maame no obo aduma pa maame adusa wo dende maame adusa wo dende adusa se men nganjira wo se me ba chew sa abrabum hododo malaria bi atake wo o se bi tete wo fibroid bi tete wa wo ndro mako 18 na already stand no aban mu entino o tu yade na sia mo sa wona yale sabia da biara da ne se yen kanche on se tumike brana kache na niema nkotote emfama maame adusa so penchiremu bia for yale hwe ho ne ne keka ho a ba jo number ne 0500 110 115 0500 110 115 ofre na obejo so na niema akotote de amount tabita clinic se men kanchira wo se maniema enkotote emfa emma wo abrabom eba na massage nsa no a oba na ha ombe massage kama ene nyare ahodo pia etete nipa wa sitrem no tabita situmilika bra Cindy's Junction wo ubisa abofra kra so tabita clinic ombe kirew eye ahojo Cindy's Junction na omumu amaniema enkotote emfa emma wo number ya 0202 347 647 0202 347 647 0202 347 647 Kitima Herbal Center Kitima semen kanjo yetumi kabere buakwa ubedura buakwa ya lebi a etete no Kitima obesa ose Methodist Church echiri ho na Kitima owo sa Kitima no sese ukidina aporo du se de bonamane ba mo bibiduru ko de anoma ebe recover Kitima si HIV etete wa bonamane ubetu asi acho se bibiduru na urade nim yade ya wamfa ho aduru ama Kitima ni hu Kitima no obo adumo tumdika slow kra na acho akoho obebo ana ne ma akotote di ama Kitima number is 0246 914 717 0246 914 717 okowa obebo ana ma akotote di ama yanko komputer zo de di mra sisi ya ko bedu ana ma akotote di ama ngomra Ade. Tinema no wututu no oba mi timi kura. So wa. Ayo senior. Me ade adan heba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef dan heba product we dan extra we wono ma wa ho tutu ni nyina ebeja Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. ene o so no problem there Senior. wo so dan proke Okay. so wonum dan proke a Okay. sisi ya we ni nyina ebeja Sa we dey nyame shira. Come on, do back when Dan Heba tonic. Muni ma biwo. Minimum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi dan so. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa No mi sia. dan fight okay na so sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na nso me hia dan fight okay
aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ne every day I started telling boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara o ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi ato ebi kika ba ko se se di nu frani habaya no man di mu ebi ni paso eya di paso esa do bi abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso abrim pomo so mo beji binwe ti fifu maminti ana fifu one more prayer for one papi paso paso ti fifu maminti ana fifu one more prayer for one papi paso paso nom ni nyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etua fra homa turufo 0533 770 490. Okay, yakun akoya nim ni oba no anya aba ene ija dem din yakun ede akoya nim pa yanimu a ene yeko aha eye Sompa Asem Mpe Nipa ni oba no atena se ma me mpacho bibia bokore nyame andom boko ye de radi ase mpacho udin babia wufri mpacho me de comfort entry influence one papa me sister so kasa sisi udin de say mpacho me de gift entry nso me kasa me free offense one papa me na se abusuan ba akon offense one papa offense de ensem wo na me giri yesem wo be offense abaso offense ni munya case bia abaso bode no a na me giri yesem de be mo offense ami akon akoye e de na etete mu a ususu se Sompa Asem Mpe Nipa urade bitima fa yeso abo am me panchi be 3 years ena me baba kuna minister why na da kala be ade no so aso me pacho gini ko wani me ba penyin na me sister ba penyin ena eja nkola yes kame amanfo fonso okay eno nkuye bi na tote okay entina ese o ba penyin me pacha na sister yeso ba penyin pacha eno mo yes scammers pacha no magos scam obi pacha aji ni pa kro de na tote de na no mo je e ka se one first ka 170 million ma e me mana down for the cancer asem 170 million na ma won di na de cha beto abonten ti e be chi wo nu che e kare ma awofo no ti na me sister de no akosi 65 million ani esi e ko pebosi anti e kwa ni hia papa bi e fre na eda okay ani e di asem tu ne no so wo sister bi wo ti wo de e be ko ho ti e ko sister no wo de e ko na sister ne se wo ni bi a wo de be mai nti papa ni obi a won ko mebi che wo kan ne bufu na mka chere minister mo se wo me enso na wa na obi di papa na tem nti e ba ko em na papa ni flame se obi be bleniska nti ko mbia so hwe de mai na nkola ne be ba ne mewu to be peska ni bia ye de e de amai na msi yu ye chi wo mu fiada nti ni week fiada no e na papa ni flame e se wo we kulem nti memfa moto 2 ties ni bi e me fa no emela no me feska ni bi mai kasa no ye muso ye dike ye hunu maame bi na maame ne de yakọ ye ho no offense mai bangi bi e wo nku bi iska nti photocopy na no mu ye na emma na mo ko fa moto na be ko fa papa no peniam papa ne ye bai kroba e flow di po ti wo de ya ba ho no be feska ne de maame ne me sister na minister ne maame ba ko be kuma se bi tu aka no ne me ko nti e duru nu tan no se me enko boklata no me se me nua boy no di machi ne ba enso nyame anu ne kure ne minim ade ni nua ne wonu wie school nti wonu nim me se me nua ne ba wo se da bi wo betima ya mo mienu wo betima kontinti ma mo mienu aka ade no amla ye mensa ampani ampa wo di mula maame ni busa na me to aso se ya am de kire eno se nti anuafo me yensa ne ne de je koko ne diska na me sempa cha eno ye mai nti o maame tin ne sister yi die
ɛna metim me am kasa na me say tim me nua boy ne de ɛwo enti me wo fa wa kwantu enti me wo fa baaye ne na kasa ne yem so kasa me baaya ne ho ye ne fintu obehwe ne school amaye enti na ama ya mfa anko ma me ne ho anko giscan ono so ye da enti me so obetim obehwe na amaye enti me wo fa baaye ne ba ko so awi aka no ɛno se na dan na nkula ne gufi ne ye de ama ne bɔ no ɛne me piska agi na mate na meti a ne mama mu bi na wotim di bi ahwe nkula na me de number ne ma na da number ti wo fele no o ka kire me wo fa se me wo fa ma nani mu kula wo hia no na me wo fa so wa bo an kula ni ti sika no ye double no am na ye 130 million what three fie miensa ne fa man kula se de nkula na ya ka ne ho nkire papa ne sidda just ye de ne court se mo di koko na koje bosia mpacha okay bosia 65 million mpacha koko no ya how many acres mpacha ye 4 acres koko 4 acres mpacha 16 plots so koko ana ode 65 million aje mpacha atini mfie miensa mpacha na mo se double scan na ma no so wanyi mpacha no ya asole eda mpacha asole be eda mpacha Pentecost ani e friend say dampo e wo fan ya mpacha offense eda nyesa ebi a onye Pentecost eda ebi so mpacha wo ye eda pa ebi so mu twa ntrato ne so to aso me ba to aso enti me wo fa ne ka wo se mam yinsi na nim kula na disika na yede aba ho no nti no hia yesika enhwe bibia no onim me sister onim me wo fa onim me nua boy me eni onim nti se me wo fa mu ye ne se na ni pere ya wo be ye me made pa ti amanfo ka se me koye kesi bi nso se me koye a me de mensa no abokoro no ama papa no nti ye de me betu ti na me ntimi ankwa ama aban anko fa papa ese me ntimi nko afu me fu ni da koko na ni so se bia me ko wa bia wo de aba bia na wo betwitwa mego ntimi nko afu eda ne friend say me pa cho ya dampo acha na mo sensan krata de na mo kan no so mo kan se bia ya di 65 million e china ibetu ya ma na age ya de ana mo kan se na mo ne kan o krata me pa o cho na medical kan mi man ko skunti mi nim bibia wan go skun mu chire mu ho se na wo chire mu ho me pa cho obisa mi se koko ne anuafo miensa no ene ye de ma papa na jiska na me se mpa chan ene obisa mi se de ne kan na me se apart from koko bibia nkan enso munya afu fun ko di papa ne nsem o ma mi ntwaja chese mi ko afu mo ko mi nya we mfa e wo ho na obi akan krata ne so amam me pa cho de bi up to now of akora ba mu obi ankan so me wo fa ne ba ye no no ne de wo ye na ne se wo beji koko ne ti asa afu wo je ye no anka mo asa man fa ankere mi ese me de mensa no wa fo papa na ya ma me de mensa no etim nipa mienu de aka me de no nti na se abufu de ne o de krata ne ba me pa cha we are producer makinkem mu wi ana ma bebo mu nkomo ne atie ne akon akoye no me pa cho e ba sa ne ko e da no wana o ka so ba me fe bia mai ya ba e no ma ya tena pe e no discan ba enti me discan ko e ma nti e di be 4 days e no de be me na se me na be wani nti ana me na do wana ka chere na se no na wo so obokra ta ama wono de na ade no wono opese e wo so obokra ta ama no enti wontim ena mai ne sisi wontim di a onfa ni sika ma no so anfa sika na ama na obechi akogu yesu yesura police fo eni esunye ena abrewa ne de ahopopo timye enti abrewa no kura so nim emu nsem a ewom dize mu dia be asem ye be kan de enti asra ko mu na ba krata so na say 65 million no de 12 na mbende ito me bia mu mfa mo chiri ntua na mo bi eni kwan se utu pe obi kan da bia aboda wura chirem se yetia especially Asem Mpe Nipa bibi se si ya woni ye oya no bra ise ne adu case ba eja mo no wa papa me ba ko ye ni amo se 65 million pe ye ogogofu producers egu e bra bobo bra ebia ngoma 3 days munya ba wan yi a ohunu mu ada ho sabe nya ha nipa bi gra na eto a obetumi ade ye hunko se ne yete ye gaza ya am obi so atimatama ba na nemre one prod kura koko ye 65 minutes ka bay 6500 sika bay nye 600 million
And do I did this 3 years? Was as my moons you walk around or the Adibemo. And I'm more for no fraction to pass out a senator on when to go come out be busy. Well, not so when it said, don't so buy and so on, so they are and a sad buy. Nehefa. Of 2 or 4, you know, when the child Kennedy. So we'll chat to any Biacon, as Rene, in a free sort of temple ball. I was sending to 2 of our own. Okay. And the bus and so I acquire some for. As also woman had done going in Sana. One day, my dear, now we're not to have the auto and so. And the wound is as one I no baby net. For maybe I don't mean to answer. Oh, it's me to answer. No, not and say, ye bebas are beachy. Okay, no, Uncle Bana on one to me, Baba Conania Maconin. But my friend, I'm aware the number. To my friend, you're frustrated now. Casada on Gaza, Mume Fred and Ame Asem Mpe Nipa, Wakasa. We are 9 million friend on. I was here, friend. What do you move transient for? I'm far any over no waka. Me, I mean, Felice Nipana, Tuna Numutu Nafi, well, who near the any aqua, yet near aqua, near Marco Totti, the Amaya. See a cocoon. Yeah, Bassis, yeah, fed deep for somewhere. A Bassis, and an aquatic como. A do deep for somewhere, boncomo, in every pet. Na afi ya kwa eni mji udi for somewhere mo na yi ni mayena and the for see adwuma gu na kache wonti no and ye na no yes udi for no no ka to phone so say me mpede no wonyale o sisi o yale da no ntwa to phone so no family of oba ya print picture na me hwe so a de akwa nkire gu akwa mu of an ho ato sorry wofa adanse akese ete ase wo mu ye mane omko omunya bi omuye bibi enye yie ombetru manhia ahembo na Jaba family house nyankopon afame so ama enne gold no musesare saa ofa obi en ahwe obade na koduru baabi afi wo hwe na koduru baabi a osenya ne class chese wode na koduru nursing wo wi aye bibia wi osenya ne class oni graduate afi no wonya obi ye woni dress bo tie ofa be pie manhia ahembo na Jaba family house se one ne nante obetna what I want to say here. Ofa, just adansi a ekoso menhia ahembo na Jaba family house nyagoro. Obi susu ne beda wa ya enfiri ne soda amane ne yema nyina sei opie na ntentan akekere no ye promise na emmem chese ofa wo ha wo tete obi pie mo menhia ahembo na Jaba family house ne nyina akọ obi awie school wonya adwuma anya o ama enema ye tene wo se chese application wo wiase nyina wa baby aye pure water krokoro ya fa ofa enne adwuma na budo so wofa wobi ose wa chese wo tete wo ha wo to ye to before ma de ba ko me fe wo aye me fe wo code no adi fo mu se hanki fita ne de ye code no ne freezer me be ye adwuma wo ha wo kan code na me sheda monitor wa every day be ba hanki fita ne de ye code no wa ye wo code ye de pia bonti na ekura asam no enen me kan ma dwum so wo kwa wo hanki no meje eno na wo sabe every day wo so du fita bo code na we na kire se obi to aduane na ye papa wo dibi asam no me de ye ne kura me enti no se hanki fita me de ye ne kura me enti me code no gum ana me de ma ade na enti na we asoma ye kama efi se me code no mabie yes ofa abrabon so wo me code na afro so wo be ka kire no wo tua wa kiri ka wo sunsun mu a ofa ade e manipa bre e manipa ntimi nkonko yanim e manipa tete e manipa hai ya promise one ya fail bibia be ye bia enya ye wo kiri ka na wo ntimi bia eni code na da so no wow ofa abrabon ena manipa bre enton a wo bo no enton wo batu yo wo ntimi sisa no code da wo so ewo obusuam ya di code ato so wawale ya di code ato so adwuma wo ya di code ato so de wo abrabo na wo pese wo bon ba bia bebo a wo de baba bra ne ho le code ni da ifo asan na me di nkomo no ma me ko me kurom go so na no go so ma hin 1 week na me hia ya busuafo ni bi tetefo no mo de amamre ya adwuma no na me hia na no se me nworo me mpaboa bonku ma ne ha de o mpaboa na sesa no asere no gya to fom tebe na ofa ne de bonkum no ma me hwa ase me hwa ase no atwere number bi number ne ye maako 7 different numbers 7 na hye 9 bonkum no de asi fom no so nipa bia wo code a wo solid day a code e kire wo se bie na day ne mu ne ma pa hia
ndi se me mpabo ahye me kwa ofa so me sidiem no wo sere na me sidifo sam asem ya yafa na gure yi ofa 7 na otwe se na watwe wo 7 days okay enti 7 days no da bia ye 1 unim minimum bi hia papa no was spiritual man pa okay abaifo nyina headquarters no papa no wa bin na menini hia na menini hia me prove nya metumi ma na bibie ne ma bi so kire no ka hia se eh ye hu a we small boy sunsumu de o ya kokra o ka kire me se ye hu a we small boy sunsumu o ya kokra me bie code bi ma na kire ne de onya e kire wo no ana ka code e da no so sunsumu code o de code tu nyina me bie ma me kire ma na se o sunsumu code no ya me stop untimi ko ba bie o lo ke na ka kire me pa na se so odi agura ma na ka ba bie o na efi se code ni ni me de onhunu ba wu de nyame ayi a kire na bua na e ho ana me je pen na me twere gu wo kire na me se nya code ni afei na papa na kodechi bese opanyi obi asuro okro ma mimi nsuro efese mimi ni mu code woni mmedie e na kire se nyame ama bitumi cheo ofa ehọ na ema papa no hu say yes me se won na nte pam ba ma hia ahembo na jaba family e be chia me wow na ma me bi ma me no wase o meeting won ko meeting ni ma ye 6 ofa wo kum 5 aka 1 awo ya adwuma kase na wọ́n sì wọ́n sá fa wine mìíràn wọ́n sì nọ wọ́n na wọ́n de wine bá wọ́n wú àwọn àná bẹ́ sie ni nti wọ́n sẹ́sẹ́ di wọ́n jáì bẹ́yì. fẹ́ẹ́ di wọ́n yẹ nyẹnyẹnsa. wọ́n jáì bẹ́yì kwasi. ẹ̀na wọ́n sọ wọ́n mpere ma ni nyaayi da fi so wà wí obi diẹ. di wọ́n fa mẹ́sọ̀. ètò wọ́n fa mìíràn ẹ̀na wọ́n sọ wọ́n fa ma ni wọ́n fọ kọ́ bó na nàdùn maame ni báyìí wọ́n wúrọ̀ ọ̀nà sí n'ekyi pa. n'abia. nyɛ easy ètò wọ́n sẹ́yìn nífa ni wọ́n kọ́ ẹ̀ pẹ̀sẹ̀ sunsun ni nfiri ni so bẹ́ẹ̀ adá ọbẹ̀ tuya na wọ́n sọ ọbẹ̀ kọ́ bẹ̀ẹ̀bi adá nkura ni bẹ́ẹ̀ bọ́ na kẹ́sì. Ofa no ba ya me kire ne de onye na me kire no wo machi wade na me ka kire se sa ade we na ma wo ntimi ma wo nche bi wo ntimi ma bu bi eti ko preko nam na pe enwo kokko ni bi kan ho pe kwanse ahodo 5 pe apoto wo tuntum ani di mu da na eniema mienu bi kan ho na fa ko bola ekurase bola na de hipu wo na etuku for my sister na fa ko bola na so na me kire ode obe sa bola so akwa kire we ya bi na me ke nie me na ma ne ba bebre enkrama wo wi ase nyina betwa wo hia enkrama wo wi ase nyina betwa wo hia me ka kire ke se ke akwa kire we ya ekoyi me no na te ye no me bi prove to me bi ama wo hu se wudi machi kwa wo na obi tumi me wudi machi ya tumi bi ya na wo betwa sole ete afisi kura nyame power ye kwa ya kwa kire we na sa kwa kire na ye kwa ya ma nipa no se nipa no oba yale na ede na to form no oba sole ya enkrama won tem anyina ba betwa wa hia divo sansem na moka no unim se kumawu after bi yare na me fato mo se medina na chia se me ho beto ne 9 ye to na duro ye ko panyini bi wo onde oye odi hunufu a ne de ne ye nananom de ena o che so won ko bola so anajo o che ne ne ma wonya ye ntimi mo so ha na akwane na ye ne ya me na mo ka ma fa na atom se me na mo de ne ko uni se papa ne tena ne fie ka che se ye nko ahomache 1 ken ena ye nko bo se mo ko obi beba ho bola ne so mo hwe bola mo panye so o kire ya no aka so na asoma ne nipa wo ena me mi tu ka wi an ko chini ya hwe bola menya no area ho unim sa anajo wan na ekoduru ho no wakọ otu amana no ayade no waso sugar twene me yam hie me nipa tentene bia ye hunu no no baya da koto ye tize ne yoko toilet na no ame akokodo se me yensuro ma ye ntia no no wontia enya bia no tia na nya aduma ampa obaya nche be stra koto ye tize ne yoko toilet wanche onipa bia ni ma wo wiase odifo se bibi ni wiase e da ento pronto obi ka se hwi ni wiase a ofa yuani hwe ofa me say me adana na me kire ke say ke ye de we si a o say eduru am ka ke so o say bibia ni a o mframa e fa o say bibia ni a bola na ye furo bola na mframa na start na ka say hwe e kire say tumi no a ye be ya kwa kire ma na wotie na odi obohunu de be sie within 5 finish enkrama e be ba betwa ya hia na ke si na enkrama ni firi hene na so wo de se ye hwa se enkrama na ma kwa kire na ye na anya adwuma nipa na ho nto no na enkrama ne ba dia wasole na ya kotowo ya ntibe 2 minutes na se afia ye be wura mususu na ba na so ntua se ne ono adwuma no so enkoso ofa me se me kasa ma ntimi anwe no de man enkrama wa ha obi antimi nwe ye kwa America nyina akwa wini award aba me say ye winning award or take 2018 na winning award or take omunu nie ke nie
mranche ahiri ginam oh ene ewi ni award or third 2-4 man bofo tene ene dia award no be mai eti ne enya banwe na yete ano sunsumo de me say spiritual nyina headquarters ni manhia ahembo na Jaba family house number ne ne 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofa ye wo menhia ahembo ano Jaba family house etini huko da kokko na so eti de nani abere ekena ampaye bidwa baby adifo sam nam no na dance die puma enso nam woni senti no dwamara oya adwuma wo yire pawo wose papa wo yade a waya ama minti baby obegina di dance bi amenso mi gina ampa dwamara ntumu da even time wo de te ekure na adwuma tam ba dance die ni nti ontimi enya ho nya adwuma bisa dwamara bibia boko na dance die na ma wo yade no in the yehu okay ene ba pregnant ye no hwamodie mada nipa de preni so wanyi bibi ani a obepere okay eneme bia abrebe omo de nipa bi ko ho ma mo nipa bi ko ho ensi mesisi won ma mu se wiase na wo kan se bi na me de pa se wiase wo wa dwen se bibi ani wiase na we chinyifo a wo kwa na bayifo pe wo pa bibi ani wiase wo jiro bibi na wo ba ye wo nananum gokrafo no ma me ayi mai bia wo ko sero hini bi wo ko ya nsu kese bi da wo na otwam se me ko sero bi de aduane esi wo so wo koma akɔhye wa manhua gim na obe ne nsu na yiri wo betwa nsu ne nsu fa wo kwado de wontuma no mpa bo dikai de wo kɔri nyina mo dikai ɛna wonya aduam so ya ɛhɔ na ɔbɛtwa nsɛm wa yiri duam obi be pie so no te gya nsu wo de wo yedu ko na da yi mo se me bo hina hɔ no ɔkɔ frɛ dɔm ɔbaaya ohunu sɛ dɔm na ba hɔ na ɔbɛya nsɛm obu nsu ndan yɛ nsu asomasi family twan ya mi ada eno mi se le je aduanu jere na wo wedo ntuma dikai na ye mienwe wo ho wo ye chinyefo wo gusu a wo wuo no kwa no wo je chinyi na ye kan sa no eni man kitimkiti wo siwu na nanom penso wo ba na de bia ye sua de hwe woni mi se enyi odifo nsa man kan ni se efie kwa ha se wo ba odifo ma na kyero se ahatana ho na ejai okay we better no yi wo tena ho wo yi sunsun no kra no ni fie no ene ne nko ene se bi nye fie bi anso ne tenam ifi wo kwa abo steps ne tra wutu esika me na me ka kyere wo ifi wo ko tenam o ma be ko ayarsabia saa efiri se ono wonim de odi ye fie no adan na saa nyema nyina obetu anamo a omodi fo se fie bi menya e wo bro no so mesi so eni ehu picture ni me ntenam wo si jai mi ade a me twa nti a me besa me kasa be tenten se enfo adwene mobra enam na ye wo mu ye utom wanya usika opese ode toka wanya usika opese odi tukwan odi fo nka se sika ni nyina agu ayi bottom fa bere no wo se bra no won kyero se sika no why bi so danfo bi atoka bo sumi nsia otom yensa ka ho kutobi wan hu ya be pak wo de wa na si woduro so okay eno no wo kyero se enye obi adwene obi adwene na usunsun no kire kuta no odwuma ye se oba no wo kyero nya bo sumi bia na etukwai enya atade bia ne de bia ene ye hyede kopɛ bosia okay enipa be promise opa ko duru a because ne die enyi ni nyina ye da wo de kɔɔye ene atade a wo hyɛ ni nyina so amodi fo Jaba family house wa o bre kwa me wo kan na aka mbibi mire bi na pani bi chem so nipa bia o date of birth e kire wo kra atade ye sese wo hyɛ mo unim so bom date of birth am gogo ye me kra atade kala ye 5 sa colors ni na ba ko pe na meta pe ne hyɛ ba ni aka minim ehu me say de wo kan so di fu somewhere ka se bo so wo sika dai ma na nim de wo wanimu a due wo bo oni kapre wa ba hwehwe mo hu se eneme mforo ka e kyame nkwa yiwi ana de wo sika ndi woni adaje na bi ka no fam de yene ne makugum ye se ni yabo yansa na bura di sika ni asomasi woni ne manyina akoto hawu
enti bi so ene me ka kire so wo sika kra na ho ni bere na sabe obi ono abroda gatem de wonsam de zada wo nya no ntimi sra wo so wonya sika wia na wo ba hembobo no difo sama wa e ho na adanse no wo na sika fo din na nanom hemfo ni abampanfo ena edi adanse no e mo ma sabe no mienu ni ka pere na yate atana ntimi sra se nei se wutie na ye twa ni tia me de mi minim se obi ma me asoro ho ma cha bodi fo sama wo de bia me kan samu ma me de ma picture be 60 bai ne man ba kukure ne ho na adwuma sha na me no na se ko sa be pede odwuntwa ngrofo na e bi se wo de o manya adwuma ye o se krache ho ya mesere ade ya so mo kasa mintie me man anya adwuma ye na so pese omunyin no musie me okay ante sa me ba bi ye doctor we ye ho anwan we love wadu sei na so anhwa wonnu de ese nyame di ni duro na we merci o mo kora enu nti na maba ha enti ma me na timi atsola ahomachia bodi fusama wo ma me bi akwadworo nti sabe wo ntimi ama hobi wonso ni nipa ne ba ne nam nti wo se me nko enti me so wanyini wo obi diem dia hawa bodi fusama wo na nkrofo dia dance bia na wa na nka minua obi swa odware wanyini wotetinga fo mu nware biem ono ahu se ne ho efin so ohunu se oyampi na niko hia ne yefra no di na chi dos enti mesere se no kura ni se wo so wutie mi a nei se wado gade na nyanye ho akwaje ho ni nware wiwie e ma aburo ni san wo je ho kro wawe sa bere ya wasi so no sa bere se otumi ka bodi fusam mo so na ipese mi yesi ipese mi yira mi talent ipese mi tukwai ipese mi wale oba ipese mi wale be ma wi ene kwa do ndi aba ifo ni ya ni aso ba be amana be wale be wonsam ya so ba ifo be amana be wale u keep secret say ya o yire de obeka kire no u kun de obeka kire no o ka kire no ai neko papa mo de ko enu nti no difu samu zebra fa o yire be kire no fa okunu be kire e sam wale obehunu ebu o kwa e sam wale na de kitu ebi na sam e bo okura nsa sam wale kura ni nyina yo difu samu e ba ko ye mfa no mba no tudwa ye de number 0246 17 050 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumasi menhia ahembobo ano Japa family house ona nyame jakoko na so tumi ni ye adwuma de na bre no etie omno faketu abitu na o na mame faketu abitu kasa e course nyina ya de ba ko pe because na de wi asisi ko na no de ipa ntra wo kwa de mame ya wa wo manu wa wi wo mu nyina mana ka ba ko we nyansa be ne wo wo se afi ni wo hwe nyansa wo se ba bi wo se ba ko na ba ko na se me de ne ba mi wu a na ne fo na wo afi de majai we Asem Mpe Nipa enu nti na ko fie bi ma fie wo no wo abo e fie bi wo no ma kwa ku ba ko sika wo fie so ni pa ni fie yo fie bi wo sika ni fie so no wo mo dwo so kwa na nkole esu pa ni nyina ye shebre okay unless what to sa code manasa sa ai na watua wa chika esese otua na montampa ya na code for somewhere okay we papa is wo base ya na ejana ye nam enu ti me kanfa mu bibiara o chano pa ko mo modi tua na moko kwaje akwankyere no wo se wo ba fa handkerchief white emaji bibia fe ni nipa ni masam ka me o me kwa wo ma handkerchief white o no akwa na bibia gudu tobra enu ti obi a wo chie ye bia na numere ana na na dwi bomoden ade achi a komanhia ajaba fie na busu fie wo de number no bomoden fa me se de bia wonam a anye ye kura no difo na some number de me bi nche obotu no chano pa ko ija kokko na so fie na wo kwa wa be di adanse ye de ye ka yenim ne ye ka sa so na ye se won so pese osu ko di adanse wo ba bi na Asem ne pepepe entra wo ne sa nyame bo wo odasani a to be ma de bia chese to ma wudi wo de wunyi bi da da bi nyame amosa shebre no e na asesa ko di for some ko ja kwakire ya fa number 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 45 454
0578 0578 0578 40 55 Ofa you mention ahembobo ano Jaba family house na watwini mu ni nyina entrance che Sunday na enka ho ano past 6:30 to awiatre e chena nyame ya adom akokɔ di ko me akasa mo e chena me ya no ha life ya kokɔ na so enti chena how ni amane na wonamu fabula be pie mo mention ahembobo na Jaba family house ofa ya ko die ya chia obi a wotie bi ya akara obi na sister doctor woko ya wo ha okay obekɔ nyame bo ato me chia sister ku ya doctor yes mama odifo odieso o gasa meti odifo somewhere na yene ne detwe ngomo no na odifo o tena se da chena ditumnika ko pia menhia ahembobo ano Jaba family house menhia ahembobo ano Jaba family house obaba ko to odifo somewhere okay we nyame menhia ahembobo ano ne yekoye na Jaba family house omo ba adwuma den odifo somewhere no o si bebai hanki fita animu na onfa code bi ngum na niama enkotote mpamonti ya ba hanki nim na niama enkotote maame na obai isi omo we mo mana we mpacho ofi omo ofi janumire omo hwe mpacho mi di omo di mvie sai mpacho me de no 22 okay you know sister de no what say 24 omo go school mpacho onwe omo ko SS mpacho ni sister bana ne ko o sister bana ko SS na de no JHS mpacho and the demand na kon don no discover fieda mpacho ananom go dina bontene mpacho me no ya na me kolo anka timini ha timini de ya no discane na so wonya abidie ma hu ne tibia sika gakra wo no ho abra wonya adwuma bia nso mfane se bia se me ko na me kala na me meniska wo se me obi wo me de beto aduane me hu sika kesi bia wo na obuza se no ye adwuma bia na wo sika wo no na mesin fon bi wo ye ho nti wo bi kwa wo timi di nachi ene ne ko we de wo wi afi no bi na de na be kuma se wo ne ni be ye adwuma de sa aka na ye bom na ye sika wo nsa kan ya na de ntini ye bom sa aka no enkra no ko ye ni panu enti me nsane de wo nya sika kese ni firi papa no ema si ade fo no ko mo be che enkra ne kan ese papa ne de adanse se me ba ne me sister ba ne de wo de na ye tutu bibidi no mu aya ka ne de wo ne nya sika kese enso aban san nya kan wo wi wo si e che wo che ka ne ma ye de ayi nya ayi no papa kro no wo pa cho no wa buchi o abrochire o ye broni de bigani no mo kan de na chire papa no timi Sunday ska mo wa bla nyen busi me pa cho ni yo mo ka chire na mo ma ye ni amon ho de se ya ade no mo am yan kwotwe o ma so na mo de abusu ya japade ekwoto sa manso yi ma ne mo japade ka se se hello Eda Freda ne nkasa ade na oma aye eniamo ho de yete sei odi ade be bobbo mo yam na ya kwotwe o ma so no mutimi de yira fie ya pare Eda den Eda ampo acha hello me pacho Eda ampo ni Hello, Eda Amponi. Hello, Eda. Watipa. Eda ti friend bi. Andi afa bele me ya. No anti hello. Ai. Eda akatina so obo apa. Asoli ndi ekobia ya na ya nkwa na ye Apostle Godwin nirane kofi nirane wa hwan e wo mo hu mo edes no me pa chiri e ba san ye de ko to ni sofo no mu aya o de mai ni se e wo Bible mu se obi de ni bi si awo a jesi mfie no a o de to so na ye
aswansa na yensa ka nipa koro na japade obo very afode kese anti eno na bo an man bo afode to wode ne jimi ni mu be kan ya waka no de akire nti ewula ba bia ye koye krata asem ba dan kan ye nse ochi a insta na me so me chi a nse me pa chi odede bia me ye ni bi ti me so me se ja krata nti no woka sa asem nti ade obisa me aye me din me sister me din no obisa de ne bo hye na me boy me ni krata na mo bo krata no kura no ekwan bi so no problem wo mo wo ko bo krata unimadi ye busa ade na wo ne ntam me ton me car 40 million or say or mommy 200 million or the bema masase no magina no so de atwere ye mfa so ni ban be kan me say me 65 million inti no no kro ndi what type no 65 million ye ju obi go for 4 acres for 7 years wo ye kwase ya wabodam du anene ndi ba kro obo ne ni me nu sa kro no mo dipo mu obo onim sinti no ka se de bia wo ye no me so me se pipa no na uku agogo focus ye meba mo wo de me nkomra meba mo ye di nkomo no se de se ye di ne yakoya ni ade na mo ma no ma me ankotwe o ma so amatimi di agodi o mani ma se fie de ba me ba so e won de ayo boni ase won na ye pinina mi ja won mo kodi pa na won na hwe nkula ne mai mi enu ntimi yentimi am wanfu no wankoto ana e banyi me ban ana e banyi ba so ana ja wo ye de ya na mi kodi pa ye kwa nka lu bi o wa na awotwe na panyi na start na bla boti se woni won wotetem kura wa akira se ne beko me ba so umbe basa etom ne bi o so otimi di ahoma bo yam discipline oba mana ni ba na ho so se mmade mi ma me wo mpe sebe nkura ne mo wan yi ambu na mkokofuo ne da wanka faso wo so okoni de e bone sa me obi tene 3 years ngomo tro mo wan yi anu ba ngobe pie nso ngobe sua nyansa bi afi no se se me yesi ame ma me won ta machi ntini amu famu ne ye kan be kwa kosi bi ya no mo accept mo yawo wo se ba mo so na awurade ama na ba mo so no e bone ankata de e bone nti na akura ne tv wo hel na ni ade ne hoto no o sere na akura wi no nyame amamu a de na ye yawa e be kire se sa na mon mu ntubiem na yawa ye de ya si etukoko na wonya bia de ye ntu na wakura ya wo mo na wo fufu na no amani bia ni ubo ambezi ano pa no amani bia wasere ko e boni ba esrem ye kwa ko ye papa ne kan de be producer antrance na afi ye papa ne kan ye no o me yampem ko ye nim na ye hu ne ye ko so eda be kasa eda wo ye frɛ do heda de hello eda nso tepa eda de ya eda ampon a wo fa he me pa so domme offenso domme eda ampon abodem offenso domme amoda offenso domme amoda o ye Pentecost eda into offenso domme for amoda mu Pentecost eda mon kanche no ampon great ampon mon kanche no se na sema be pie Sompa Asem Mpe Nipa abe pie ha abeduafo obedi ho nkomo ne wo fa meti asem ne so nti wo mfa fidie nto ye frɛ no aheda omfa ne ntwetwe nkomo ne enko yani ka chense omfa na beboa na asem ba ye mfa se kan ne twam odifo so nti no ombe so obefa no nye wa me bona ma ne wote nti odo aboda mu za aboda mu fo mu ofenso dome mun kanche eda ampon said nti Pentecost asori wo ko eni amu kan ye no kra Pentecost ji obi 6500 na koko nim prot dodo 16 prot su koko one acre bia ye 4 plus 4 8 4 plus 4 biem 8 plus 8 16 ti 16 prot su koko na bujasa ni na asase da kwan go so won sase na yesenye 4 prot na koko gu asase we so atin 3 years obezo che system na bra na koko 1 bag get 30 million 31 million niam bi woni pa bi ya no adene na eduma etizabe sabe koko ne nsokra na onya 3 bags kra every year yesai every year bi 90 million de fanzo nya 3 bags per 90 di 90 million se wonya amfa so abenya ya do na bezo de be mo
na ma amenum so am wo kuro nketuam no ye mu mi adwene ni mu kakra wo ya mu mi emu bi ewre ho ade asi tumirika da bi am ka kire se wo pese otu kwan wo pese oton wade si ye mu nti unya baabi se na de abako omkon eba onu kura na wo ye nim se nkofo we gina mu de anu ase be obetutu mi ye wa ba ja mo no we de am se mo ta ha mo pa wa Asem Mpe Nipa se de na wo hwe ya wa ba yi me hwa mo pa ahokyira ba me ba be ye se me pabosia be se nipo ode be ma ase yam fa ekokofo me so ma bon edifo ni hwa ma me ti go to me to producers yi ba ko enko hwe hunu ni ayeye anke ndenka mo ho asan no wa ye mistake na wi ne no wa hunu ha no aba producer Mbacho yanko muni papa ntutwe nkomo se de na yanko nko yen ofa yebema ahwefu nyina akwaba na ofa emise yenu aba no anope ombaye no me frɛ Eda Ampon okay na ofa Eda Ampon me menyini sɛ oyɛ Eda esan sɛ jintia meka na san sɛ producers nkwantabisa kokosechi ye wa botra ye de adwuma san sɛ ofa adwuma no ya ye akɔ animu yenim de sɛ de penifo so atete no so no matete no odom obuo ne ani die kwan so mra me frɛ Eda ye no ho sɛ de want no me bomidin me kire baabi a me wo Sompa TV Sompa FM na me ne kasa na o ka kire me sɛ ne phone na o kasa no mentene nka enti no men katene na me san frɛ no na me katene am sa frɛ no tibidi amanye to nanim sɛ onim ɛyɛ yenua ma yɛ o mabetena yi me bo omudin o sɛ ne kuro ni mo ana mbusa ne sɛ yenua ba no omoma ekokoye enkwada bonesem ema ebra ye senke yede omo kɔ akotumu no no mo pɛ besia ɛwɔ mo na besia na yenua ma ne beje ye ne ho nhye te sɛ Eda asem a o ka kye ni nyina ne sɛ no kura yenua ma ne ba ye no omo beje 6500 na sɛde ade na kɔ ye ne krata na ɔno ɛbɔma omo no krata no wabɔ awie na yenua ma no wate afo no 3 years na afo no ono mo kan sɛ obete ne 7 years na 7 years no ɛyɛ ono nwa sɛ yenua ba yi ono mo kɔ nhye na omo san ade asɛm no ade abahanom ɛno ɛto aso ma misa busa ne sɛ afo 4 acres sɛ yɛ ɔka o de ba ɛyɛ yi ma 16 acres ɛde na ɛba sɛ afo no nhye bɛn ono mo hye ya wɔte afo 7 years for 4 acres ya wɔte amom no ogiri ye pa sɛ nhye no ono mo kan no no korɛ Eda se mitimi musa na saa asɛm no ofa me san bua esan kɔ so busa na kɔhye bi mu sɛ adwuma na ɔyɛ no besia na ɔbɔ no ɛwɔ fe so hɔ no wɔso yɛ Eda ne lances ya ɔde yɛ adwuma no wa register ne company din Eda se nkwase asɛm na me keka kyerɛ no me san busa na bi mu sɛ lances na ɔde yɛ adwuma besia bɔ because minim sɛ ofa Ghana ha bank bia ansa bank be ma besia na loan de be ma no bank no won hyehyɛ anase wo lances ya ebo na adwuma ho ban mibusa Eda biem sɛ lances wo lances ya de adwuma no wo sɛ ne de ɛno so ɛyɛ nkwase asɛm kɔhye mebusa na ho asɛm mama na hamsan sɛ ɛyɛ adwuma de obitima fo obi betima di watem miwie na mbusa na sɛ na yenua ba no ɛbra oba beje besia no krata obo ma no ɔkenkan mu ɛde kyerɛ yenua ba no na nkenkan no ka kyerɛ ne sɛ o se ontimi nyia no me ne Eda kasa na Eda yere me according to yenua ba yi o mo se nya ne yere o ye ne mpena Eda mpena Pentecost Eda o mo ofin so wo sikoro ebro wo san amode Eda ampon ne mpena ena je phone no ena o ne me kasa ye asema ne mpena no ekatem ne se ne kwa yenua ba yi ma ye no ade a o magi sika 6500 na emom nya Eda na de sika no 6500 no ede ma yenua ma yi na ono Eda ne mpena no ena de 6500 ena de ma no eti wono no mom no ade a Eda no nyo de sika ma yenua ba nti sie pebi a yemusa no eti me ka ten se ono mini ni asam se yenua ma ne ba ye no omo na bo yenua ba ne kwadu Eda Ampon ena bo ne kwadu eti o fa phone no ema Eda Ampon je phone na asem o ka ten me an se mimi ne mu nyansa na Sompa TV Sompa FM si nyansa fo a enka de ye frɛ no na ade nti ne invite no na nti na msan sɛ o yenua ba no ade asɛm ne ba ye no ya nche aso entie ba akofo asɛm na no bana afrɛ ne aka asɛm
Yan say e fa sabe man frema mu. Nti nipa na frɛ no so invite so oyɛ de na hu. Sanete eti bi busa no say so se yin invite na akonya wo ho. Ye nuama na ba ye nuama no aba hanom na dwumadie no ye be sha ase no nso ne apon no ndu. Wo se menkan kire eye sompa yahwefo ne yetifo ne say ono oma hande oma ha chena. Eti ba bi epe bia no yemfa enko. Ho na eda katefo no o katefo no man fre ne biem. Me ho no ma be simanum eko ne simadusu no. Mu ya mko he na eda ese frɛ me. Me peke ya eda asmo kache ne say se me se me pade kokwa ehu na obeti adamna ma ade akyere me san se me na medi mi nua ban mu asem anim epesem kyerɛ baabi a ebra ne wo eti se me se me nim baabi a wo a odokwa na okɔ afuom na afuom na ɔkɔ no ɔba na wakɔ ɛyɛ offense court no ɔba kɔgye wakɔ ne lawyer ho ama lawyer ama na krata no de krata na brɛ me sɛ de me ne ka no me pese me fense me hu na no eti wono ne mom ede mbekɔ court no ade nua ma isu aka no do makɔ court na no na mbusa eda sɛ eda na enipa no wafrɛ me na sɛ me am frɛ no woni nipa ban am yo sɛ wani soso a na nya prekesi mafie eti me de si wani mpe sɛ krata na obɔ ma ye nua ma no ana sɛ omobɔ ya omuni makenkan no me gidi e pa sɛ nyansan kro no ɛno abo mo enti sɛ wo se wo de mbekɔ court a ma ye ready san sɛ adwuma na me ye no ye nim de enti eda de oka nyina sɛ ye nua ba no emfie nson a oboche krata no so no wo ti kokore za emfie nson na eno so me say buza na say ye nua ma na ofa bi mo aba senka empo sika na eye 6500 no en ko mo sa de sika na 6500 aka ho na ni nyina akoye 130 million gogo ni vaso wo so chen na obobo oh sesa na ye nua ma no so ma ye so ko ma eda so woni sika ne enyo ochena so eka ho sika 130 million no ye nua ma de ba wonye ne ochena so eka ho baabi ye nua ma no ompe bia no omfa nko na Sompa FM Sompa TV yetimi nye no foko itofa na nkomotwetwe a eda ampon ne metwetwe ye no sana etie na minja ko so frɛ no sɛ obenya nefa ne ma me mpacho e ba mutirim sɛ asɛm aba no koko na abusua de ana momo de me pacho me ma me ne me wofa de o ma me no wofa de o ma me wo mpacho ma me afiri okay na wo fa no momu na na e wa control mpacho nti e ba asɛm de ko jiska ma mo ma no mo bo mo wofa ma ne ono nde ya mo na ma ne nti mo ma na mo kan mo bo mpacho nti mutuwe na mate sɛ mo wofa e de koko na kwagye eyi de ko ma ne ba kam be kan de mpacho nki ya mpene mo anya mo de ane mpo ya mo ma me ne de anu kam mo mpene no eye woni ne nua ba ja pade mo tima fun de chia yesi to be na sa nyule me fele mo ade ama ye mpa ye pai ko mo didi ofa no ko datem mo am ofa no mo akasete mo amu no yesu no ye na kere na mo ona maybe I know more ya santi mem wo de wo fi wa ajaji ma no zuban ya mo de na di da bia me ma na ye mena ade o me ne menu aba wa ajapade menu aba ewu ndi me wo fa asefo ne mu ka ye che ya nka menu ya no baji bindin ko de be ma mo ye nche mu ni di so me ko pe bra foforo abo na mo ma ko ye ni amo ho de a mi nsi mu kwan mbo mo fa ni di ma me se wo fa asemi wa ko fa bani na mo ne menyene ho ebi kura ngasa 6500 ka menya dia mom se munya ma koko ne na ho because ene wo ba yi won na akọ pesika ne bia so se nka mo fa nkọ jemra ndie bia ngo weka so won hwe se mo di koko no be se nti yenye ise mfie nso ndi owi a sela mbe ka jo fa se won che no nsa ma mu bia na tena ha Dumo of a cuckoo no. Amodi akwaje bosi ahemu ma no. So obi ye ne 7 years wie. Momu hunti. Na wo fa ne buada. Ono ane de ane ne nua ba de ano. Obuada. Na 7 years wie de abufu ka kire mo se. Ono ma ame na ne de ane nua ba na wu. Woni obi ane ne chere. Mfaso am wo na ma send 7 years no. Mo be pene. Adendi. Me pacho wono wa be mo beti me di pa ya. Yes, yes, we beti me di pa pa ya na mo de ne pe. Na mo ma no mo nya mema.
the other mama manango di pa hwe mo anyi o mo anfira fiase na no de mo ma na mukota na chi emom no kura yenka asantefo ma musisi ani o ya krokro mo ache o mutirimu ya mude o mutirimu ya mude ni amone ya tikuro imu no yempe ya ni nyi hu o wode nkomo aye di na nwetra fie din na tie bi obi ehunhu uja faka na kwa asefimo ma ya mu Wofa simpa panyini enumere ya gase ya dia dane agro ma dane Wofa kwase ya ene Wofa tewo esi wieri etima frɛ Wofa sɛ aba obi ije Wofa aba sɛ esika ketua bi obi di age wade 3 years no Wofa beduru ye no atam se no kura sɛ ye mfa nkomo mo di ya gene Wofa ho ne ye sɛ ba ya na mde ma gene ne ka bom Wofa wo kɔfrɛ ni an obeka se kokoo ni ompene nipa so ompene timi e ma ne nam die mo na ma ne ye nya bi ne ye wi obeba ne ya awie ne motima adwene mumunu ya be ma ba ma na kan ho ne yansa to ona na fro ka be dina station over na Mrs. Tafla say papa na me let intim ni na ebi no sa na me say e dem ansa me intim me san na di ntina so aye ne di ebi was papa na she mama aye ne di na ebi wala me mi an sa da ni wa free di ma the pum say no Wofa mi free de bai ansa na me mi an fle dana edamfa me so me fle na wo de ma she blacklist na nipa miensa mo kwaji ade be ma wo de na kasa kire wo cheze o de obadam ndi wo de anze be yi wo ba ma wo ndi se obewie no mo maka nyina be wu anya wasam ndi se wo nsatimi tim ma tim mema de nyina na edamu a edampon a wo ofin so ayi dome amode kurum na won so so a wo panyina wani afise ya wo ye nyamedwuma wati mahunu se enipa no mo pabosiane ya miensa be ma na ka ho wasi timbe ma de be de no be timbe ma de nipa a wonya kromfo a wani da ho no asamba se ya wakosan ya mo mawie e so ode koto ma be ma tim ne de oba tim ne de uwie ni nyina di mu no ansa na ade sika no ayede amomo no so wonya okrata na tibide mamba akofo so omuni wo kura tim abra be ma fra dia okura court na okona na be na kire wo se ade omo baji anim se be ma fra no ye mo ba na etim na wo so kra ho to no se watim nti ibi so mu nyina ye ma kura mra bia no akire wo se oni nipa miensa ya ade a ba akofo ngosan omo signature mo nti wo ada no ye kromfo wo ye nua ba ye kromfo mu mienu nyina muduru court ye betim atum we wono ko hunu ni nkomodi wetuma ka se dan ko an ntra ba bi ma ne num bibi nti no otim wa hu wo bende odia na arebe no nguni ebe busa akwachi nsa wo be ma panyina akoya ade amani pa miensa ana na ma ba akofo na etim adwene be na ba otim uke onom hwe wabon onim hwe duwie na aso otim miensa no ondo onim so otim a amudi sika ma no watim ti oba na ni sister mo se ente sa ye fro so a wo mfa enti ukura adwene ama ni tim ade na ye de ye kwa kwa ni top eye care clinic top eye care for omo bo adwuma wo se ko baso wani yade nko ade a etutumidika na ebra bedan won swame be bia na Sompa wo swame no ho ano wo abusan na se ho pa top eye for omo bo adwuma papa manage ho ban eye glasses na obeye correct a wa de hwade kenkan a wo tum so kenkan duru wum kama pa asan na apese omo waduru angasa nyi mfiri sa amane enu so a top eye for omo tiapo ebo ho emane ma ekoboko engineer ye kanyina ne se tumidika eko top eye ho na omo amane ma enkoto temfama ho so amiano omo butuo wo number ne 0552 29 22 74 0552 29 22 74 oko top eye ho a omo hwe wabo amane ma akọ tote di amaya Osborge Enterprise monfra Osborge for monfra no mundi Osborge Enterprise omo bo adwuma papa eba ni TV pa de a oto no ba bia ye mistake Osborge
omzo koton be bia wafom akire Osborge baby omu budu eye abua kwa opposite Twenebo Akodua JHS Twenebo Akodua JHS ehona Osborge fo wo anokwasem Osborge fo no uto TV wo mo nhyehyeye da ho enam so omuji omu TV ni di ndi omu nhyehyeye pa da ho fo mo number na ko pebito upenchire mu zo afre wo omtu ye delivery nya bra osika akọ no mso deliver the amount one number ni 0277 788 845 0277 788 845 and no 0244 36 36 63 0244 36 36 63 no 0202 02 63 75 offer Osborge for ombejo na niema akototi e the amount from abofra bi ayira odi mfie dunso 17 years yeso oyira o keep kosum patemu ababa afefe nyanya nti yeso abedi kumas na nya yira pa ni bia we yankura bone yira ni bia ebinum keka so hye ne mpranche yo ibesi de akura yehunum bran ni ayi akura ya pie nti yesere nipa nko yamwa na wa wo mantemu ba bia wo hunu so ba ba ma de obi ba ba hye wo sei we mu na kwototo nsem bawo wadi kakra no ma ne koni fie obegya hedem wa sa ne onima wale onim wia no wa na tiko mesre baba fefefe yo ba kwase wa mereze no otiti no wo ba me na du sei mu bre ne yaw na abofra inti was from takura de abepi kumase yesre mum koyemwa nkoyem bia na ne omo kan kra so ya tese mu huna but oni twa ba ya fefefe na nikosu ya hata kama se ya ne ma ne hia no ma fine fie abusua hia Samketwa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wuti ko ne mama ade pa ko a woma gidi womu pa no
sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarmenti akwenti wa for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hello. Yako akoyenim yako aba. Injira no se oje mre na otwen ye ni. Ene asam ni so wo fi so homete obote. Ebie phone line tuma. Ngofo boti wo fie pa. Etomre bi wa abrabo no wa so wodue mu a asem bi a wo betie ne nea wo beye no ebe kwako wie obone. Imagine say me Wofa Lumba meti hei na me Wofa asefo ni na ma betese say e da bosi o mo pe 65 million di waje ekoko 4 acres asa 3 years ya ba ya say kura sika ne times to je osimen diase a ntu firi be papa za enso fie bia ne mo asem fie bia ne ba bi o ma ho de goduro nti wo kan dia kosi sai but mon kan che da ne se betafra che onye nyansafo onye nipa okura Kristo su a e fata ne elder adwuma wo ye se koko 4 acres what in 3 years 4 acres wo de ayi e kan se akate kora afa ni nyina na nkrampan hye so wo antwitwam bu a 5 bars 4 bars ubetimanya and the gogo ya 31 million obi adi 65 masa womono we ometena se ne nkonko ye ne baby aduro no ave ya me wure ma mati afaso amani ama ye edikin ase omra no meka bi ne nko nti eda amwa ampon eda ampon se sanwadwe nyefe sika bi wo wodi emfaso ndi emro sika bi wo ese wo nchiri wo da atie ne je na sofu panyina wo da Pentecost asafo ano wo
Kuruno wa offense do me abodem Pentecost of our offense do me abodem no na mde goto nanim now elder two anamon say near the abeto anima Pentecost asofo no mpanimfo mu ntie apostle koko opoku nyina ene mo amode da no na me ye interview ba bi ka kyerem say Pentecost for grad o mu bi no bone so chen asofo no anima mo say ye boa nye bi na ekoso elder mu a na Pentecost ye ma wo elder no kra na onim process awafam enka Pentecost a menim san kanin Pentecost ye ma wo elder no na onim process pa awafam no akwaje Pentecost ye ba ye me nye dede bi akura na elder ya ye be di nkomo dia na ekoso wiase le no nipa dia dia ye nipa wonya tema kakre kwa Pentecost elder abodem offense dome abodem Pentecost elder wo obi hu akire no ene odwane akoto asofo panyini emu nyina ya asole mo mato ofina bo afode saa na ni ye ya na asole sofo ent mama 65 no okọ obi asole nso ko hu elder no nso so a ono so mani bi no wode gini koku atene 3 years awie saa se me pese duru 7 enti aka 4 years bi 65 million 1 million makuma ku 65 enti no waje 4 acres kwa kuye ni hungomo ne yankonko yani yo be ma me da so ma me kwanya se me nso me nkasa bi yenche ya tiefo ni ahwefo na e fans o mowe abuchiri kofi usu awo Germany okay o hwe den dorapia so hwe Cynthia ene amodro de me no ka se mse wa bedru Ghana kwa ko se wa ye bi wo asante achimhwedie okay te this week ebe kwa kushia ho okay ti ye che obibia ene wo mo hwe kumase achinchini pinche nyina asem we eya desua na akoye po chese sane fira no ukosi mfinfin a because ni nyina no ha ye kwagu ye to eskama fo so munya wa ade wo mo ye wo no ya na anodin na me fa kwanya we so aka ene mobile phone ekuta na phone ekuta no sike gusu nka ye wa dia nyame ampata na less mistake ubakwa na usike gusu nya nkwankwa na twe onye wo phone o matwe enti ene nipa ne ma no siabo do ni nipa dele a be very careful ene enkase o ye sofo enkase o ye elder ene title ene de nipa bi eso do no obi a dele a be very careful on se tons o we okwa sorry dem na se we de boy ni kwa tons bi o out mi sa wo sen agu ba dodo na out mi se ko tons bi em me kwa sorry me ka Saudi Arabia nya nam tons Saudi Arabia no nya ho be kwa nam tons no enti ene ni pa aba no wonu o model a eso ye careful kwa gude na mpesa me kire ya start free enkola no ede na ba ya papa panimu a seboti na broche wa bona bra okwe ne nya do ase papa nso yenhwe ohono nso shu ehye na emia papa no memeti ase papa no kwa no nso sebe se jimi o se yale o na nkoya ne ma ne roro no ho mebo a ende mo yefim ana mo kan nkoya ne ma ne roro no ho na ode nku nyina twetwe ne be ma ni ade ale na mo yi wafim monga ya se be guni be ni ma sinto wateso o dabi ye be kam de meka because ye kan nyina obi papa sebe obi kunu obi abusuani mon kran kitinkiti maskama papa no ema papa mama na ye sebe bodamni ana mo ni minima sama mo ne papa ne kan ye so banko akwa yi o da toto bi fie na papa nso bi a ono nso opesa na o ma no ene ese papa panim na nkura 20 something we say ena mama mo papa awro no ho na sebe papa hwehwe ne be ma ena ono nso ogia so no wosa o mu wie nyina na wada mo sa gi ni sika efe na mo mahwe mo papa dagem edu no ma bi ho no ma ene me ka sa asem we se akola sore ni atutu din bi junior papa ena ho ahwan ni ajeje nkola so a be very careful yes ene obi wa ne ba sebe wodo wa no kratia na wa mo no na ne bu afu first one ho ase sebe wo ye tiam na wo se ye ntia wane ka kire wo obi sheda so ne ba kransa de ne ko ma ofa bi me be wo tete mo ntia ne ma me enne wo ne hwan
wudi wani ko atie obi ba no ne maame gina wa dan me banko na enye ena ne namwa ne nenkurai wo mo buru yan yesa nyamya mpata ne senkurai wo mutimoto so atwa sebe nkwasiasam wudi wango no mudi watam omumu mpanifo bia na kwa wa ya kan nkurai na sesebe okoto ne se wada sebe bugatti mu a ede na ubaka oza maami busa ne question bi woso wo ma ne banzika ne ba ne se o mi osika me pata di adwuma na oba no ye osika sika ekuta no wo maami wote anka se body o wote mama capital da o ka so wo sika no wonnim sika na wo ne o mu osika pa na sasa ka wana se wa no sika mafo no o mu wo no ma bi o mo san de frafra ejebu ho ko na sika no waje a emre da won be bi o ko ya obiri nipa na ni so no emre da won se ono kra no na busuafo ko ni ko se sika no wo che sika ana o mo bi bebre wo sika pa so ma busuafo obre emre wo ho no enye so yi se kwa ko bi wo breche no fa phone ifi wa wo nwa kra no o pesika no wa enye so yi se obetam sika dia brosa omo frafra no ma ebi twamoja ade ye noma na nekwani no muntimi nkan kyeramo yantia na ayefa ayefa na nkra bi kokumomo adanfu kaswa kwa kete kokonfo samusi mu baba ji sikaduro di aje samu di nipa moja ba madanfo wo mutete ya na omuko tete ya na omuko fie ho mo fie ho so muko akwa ma me sabu mo eji mo ni kama no mu fa akwa na de ne kokokun no kwa kete o ya chi ne to ehye pick up to kura no wo sam mo abu kura de abobi sa kwada no kwasi asam sa ena waga because ya kokko to kura na ni ajano ko police station ni ajano ena mra bi aba ya se yemfa nipa ntum ye obi kwakum nipa ye be nansa ni ade na we sa no mo betima koso Arab country untimi onum to ni bi ya fan Robert Kelly o sikapa o din o fefe nkola de a de bon no se o ne nkola de da ya jail ni se 20 years asesen but ze Ghana ha me monum tuni bi adi mo nkasa mo fo mani mfam nyum tuni bi na kwa sa de we ya ke be hu na nanom ne mpanifo bi a MPP fo mpanifo NDC fo mpanifo o mo shase ya ye be kwa ina ba enso Robert Kelly wanda so dem we na kire se yes o man oto man mu a emra ya adwuma enen kulai dia mo di sansamfu nyina no se ye chena ne ade be chena o sa na mo okoya ba ya so akọ mu maame no tia no mu hwe mu maame ya sabe pra bia o mu hwe o mani mu o mani na be den ba o mu ni kapre mu mi en mani be den pa ba mu ni kapre so bi to mama mu a mu mi en ya da mo de be cha no me sa me no me wani kakra mu nye nkyene bo de sa because mo ti ma famo o fachi adi koko akosi awa ize enye ize mo fa no kwa nje se mo fa ebuo pass e fe ne buo mo twia fa nso fa je fie ja pade na sabe omo maame no pe omo na mo maame ana omo papa ama omo kokofuo ene mo maame omo bia ni anuafo se mo maame ni ho a ebuo mu no ofa mo da mo ba hwe o ne da kwasi wo fa sefo hwa no mo makofa ba ofa yesi eji wo mo se yo ke ho ene mo ofa no sabi ni jina bre mo jaye fai ho tankoku ante se e de akoma adai no no ja park na chi no toto bobo ye mistake on where da na waya mi di ni ho ya se eni kwa se nkodi atam ona mi di ni ho ya kwaku eni kwa se nkodi di atam obi a woni mi nyansa bia na wadwi wo fie no se wonya ko efiri baabi se ye nkukọ buom se ye enwa buom na obi fro se me frefi enwa buom a wonni mi nyansa tie ko no ne kanyansa sem che nipa no ebia no bi di nya bi ne sa bata ne nipa bi agimi nipa bi ni mi nyansa enti wo fre no se ha na ho ye court enso first no na ya arbitration na court ni wo no na nananom trase edi asem
ne na nanam court ne e friend arbitration ne Ghana kwa no se obi bibiwu ana obi wu no ye nsamase to se me se Lumba ne kwa amuna samoa munyina ona me nche me no mama me na se be fan te ase a ekọ omo accept but na de ne hu wo be friend o nunum so elder nso ade Zakio ye no emoho no ye no wo de akwaje preach pen yo se Zakio wajeje nkofo bi sika emoho eche Yesu Kristo ne kokodo se awade se wonem benante de a ene na manfo sika me bo mo po eje moho no me do ma de nyina dan eko mo papa eko yi sika yi se ne sika chetoko no wotentere ni patie tie be sika che boninti ono yi sika no ede tutuma ye wo krom wa sika ni bi wa sebe kwa ofa su nya ni sika kwa ofa su sisi afie anya sebi okomia wo bi na kire no wo be wu no hu se ekwa me fa su nya dan bebrebe yi enya it is all the time that make my abwan se wuti fia electricity be water be me ma wuntua edan ko ebi okura kire nkopim ta ma be wu na wu a na edan nya wo dia na ode yes ana nipa na wu afri gas ena de na nipa da sani wo sika wo eda sa no ma wo na eda wunim ya fra wo sa di atam wo su ko fo mo sa wachi akohu lawyer do obaji sika wo de sa yi wo akura na so lawyer obaji sika ma men ka sam cho se so ko she lawyer bi odim nyansa no aka cho se yi asem na ko be ma bre enti me advice o ampa woni lances e de ma bosia at the same time so nipa ba ko amani gya otintim nipa na adwen no sebe de otim ye no wo fa fo frɛ nipa se mame no wo nkrofo ne nkasa se wo gya watim ama wo mo wo se da bi ye fo so nipa kra ma ne nyese di we so mo court so obekọ court amekwa nkampensa pa ne aka asesa wo mu nya di achi ne nyina ekọ ne o ma bu se mekwa wo kọ ekra no nkasa be na wo se me ma mfa ma mo kwanti e na ayesa na yeso eda ho because entimu no any signature no yan force obi ani na wa obi ni makenkanya ye wie ne ya kan ni nia kyraw masa do okwa broche woni mu ma no tra play ya fele ya face book nti woni mu ma odi ote wonja na de man so fele ma do okwa broche face no ni mu ma enso ni abrofo kwatra ho to kai foi ni ada wonte brofo woni mu ma so ye no mo na ebo nsa ho wa America ye nnuanom ene Canada ho ye kare enya brofo America enya brofo enso udu ho no mo a magic of na door so enso mo ka mo krom kasa eti ha no obi nnim ade a na eye ne fele se wode ade e ko kire obi me edu me bi na me ko bank bi na se visa ya obusa me signature na edu me bi a me sa na me se popo enti ayi wo na matim ha me kwaje misika smooth na maje enya ni wo emsika na emsika ena Ghana ha obi du baabi na se wo kwa kotimu a anaweze na kachi ni se ujia opa na utimu ti ana ya dai ade ni woni ma kenkan fachi wo bi me se mon kan kire me ya kan ya kire wo dabi haidie ansa na metimi ye ni se dia efi aja pade mi ntimi nyesa enti we dia opoku mfani nku mi dwala me ho mpai na die tienie omukoye sa no ma we nyina no abatan mi enu omote yi no mo ba ne dam no mo e papa wo mo because no mo mpese o mo de hye no o mo ma ne dam enti de sofo ne kan mo ne kan na sofo ne o mo kan e bia no o mo accept because kan na o mo pebi na ahia wo mo ehun ahia wo mo o mo de hye o mo ma ne so dam o mo ya abatan no mo nsu mote ti sofo no ade a wa ye no de da ne ba bi na mo sika ne de uba komu kwa na papers no ya ka kira wo mo enam so mo de hye no mo ma ne dam nti no on ba asate ajiska no e kwa bi so e me kwa ma bi na me kira babjo se mo bu mvu me a ne kra ne yeka wo ba be ka ne kra na kira nti Sompa Asem Mpe Nipa ye di asem a ye ka ne kra kira wo se ha antwa yie e me de se mo accept se o de mo aye eti sika na eda ne de ma no sa system million no na ma pe ache hwe ma me ka se na akwagu edu me na sukom de wa na nam desert so ana nam forest bi na sukom de wa hwe ye nsuo bi eda wa na nhwe tietie mu on hwe ya obesa bia no asema me kan se ni pa bi me ya bia hwe akom
do pa one ye aduane bi akwara bi de ne nsa wo mu no one we na oni sika wo hwe ahwa na obi ani wa wo be fa di de make e come no da ho ntemase se come do pa me so bet manya gale asihire ni wo wo be showcase wo be hunadi etitama adedi na wo mo sha no 60 million mo kofa ne he ena sika ni bele da wan da ayampom osikani bele wono so sabo te kroketuam kakra wono ho ena o sesa na tie dia ene na sa na me koye se yo entimu nye se na nka oyo obi a sabe nka na da sam no ote no ma bia seti nyame ase a nka de wono mo ye ne kwanya ne sa se no tina de bia me ka cho se me se heaven ko no obi na obetuma jaje obi a owi ase so we na be ko heaven we na be ko brunsam jam omo boa obi ani ho because nyankopon taso na wo sere yen wo se ti se na me kire mo mukuta bible chim ade Zakio ade Nebukadnezar be yeye ade Yohana be yeye ade hwan be yeye ni nyina mo de kire e di tuyefo na nso anu abisu na mo ye idi yankwa he ti dem pesa me kanya ne se sa sika ni 60 million no and it can be say wo kan ni kwa bia wom e de kire mo but that's how time aye crucial time mu hia sika no enti mo baje because kokko no wana nyamo dia e mo ma mene no ni nwa ba ma dia ti sa na tie dia yeje kokko me dia e da no so se e mai nti ase e na obai ka asem bi se ontimi nkofuom e da se twan de be hu e no de se mo report but unsusu se odon sa kotintim ti wo kwa asem no mu ne ba cho ne ne wo ba dan anka hu hwe de ba cho ya chuda ni ya chimu nyina eti sa eda no se wo trate se bia wo kwafuom wo eko bubuja na obetwitwa ne adaada report me enche no asema anyira ntwa wo wajimi sika ekwan afa so jimi koko minim muma ehia me anu di waje na sabe mikotwa mbema na manya ntwa mpreto sanka wo fine papa ya ba ne wofa ya ba wofa ne bebe obi anyame nhia no mo no nenso wampa ba ofa no man fa respect amano menye so se mubu no mo ne mo mani nyina mu ofa no mimi ni fie ode ba sa na me hu no mu mienu amocha mo ofa no mu no ene nkwada ni nyina because one nkwada no ma musika obi o ska ma de woni musika ne nkwada no so kakra bi na wo sika wo Ghana ha o mo respect wo mo ofa no e ko kan ofa woni sika because one ono ni sika no eye so yi se obetuma nya nsesi a ofa so bi a wale tula sa fe no ko tontom e de abanwa yi e de respect ba yi e te mu ofa no but baby ani da so ni no hona mu afri ba unso ofa no so ba no se no manya sika bi se eda ni e obi a wo so nya me nka etwatia nka medru ha but o de ko no so eda 3 years na what no ye ni uni asam because ye ni na de ho aba etima fa koko no se ha ma ni 4 acres enye koko ekitwa etifa emmom sa sika no mbaje mesade aba be ka ho eda ne obi a nyamsom woni mu ana bi so so wo yire a ana nka na yire ne ka asam papa edumre bi wokwaje besia na wokọ wodafo ekwaje sika besia odemawa na yire wada na yire ase wamfa ma wada na yire ase na yire na ama na mfa ma edumre bi a bema se bema ye no ma mi no wo yire ana mpra woni nyansa o ka bibi sha manitie ba we di obai na ya ai oba kokko nini ana mo se ne girlfriend se meboa se mo na mo ka se ne girlfriend da wo girlfriend so ti ase esum ni shen de ye no mo nyina da bi on ka be ka se no mo nyina pe so eti da pesa me kenyan ha manu apa o kwa gu manu apa e fo e be go fi eti da pesa me kenyan na se oba na ye oba kokko nini ontu e da ne fo papa because o manya dodode 6 acres wonim ne wonya no wom enti na mo ofa ne ba wo so wonye o wie no sa kwatra so dem na obi ankwa so 2 days ya waka chese na nse wo boko o ma sole no ma kan sa ba ni ye was asem ni mu no bible ni mu no enya no no musua ko no ma bi arewo eno ma bi ha dwen wo ba tra fidie so anyame ampata wo be ka de ni kwase ka na we me sofu jima classes love one yes ade we da ohun ni pa mobo papa no ni sika enso ohun kura na opese wo sebe o ma obibi
ye wo nipa asofo mo ye ye wo elders mo ye asema ye kan wo elder na nya wo anye ma ho because ye better video so from friend ho ye banya elders nsema yakan enya asem ketwa na we Pentecost elder Pentecost enya sorry ketwa wo ya wo ne elder na wo ye sa de we elder friends ampom if is entwa yi na ye besre mo ma no de na kwaku kan edumbe bi ho a mo ma kra nko situation bi mo fa duku mo yam man kra nko situation do ma ye obi papa scammer o ma ye defe asa ahwe na dajam etedumbe bi a mo ma kra nko situation bi mu kakra sese na fie ja pade na matam mu kra no sese nka ofa no kra betima me acha because na mo dia oni ni nwa ba na ne dia ana sese kra no na kwaku busa masem bi senti oba na so oba sa mo tia sa eba sa na che mo ni aden dodo mo ha dwi wo fie ododo ofa no mo fa respect ma no teso o twa tonton de nwina yi enti mumu no ena me ka sa asebo yi obi a wutie sa program yi bu of awati no ba wi asija woni bi kura na respect na samba wono na ba koka wo so ofa ya mi susu se mumu ni wono na akopɛ sika esa de beso so e da ye nipa o shu nyame ti nyame ase eti bible ase pa ka de ofa ibe kan ye nke simple but onim de onya free kokko nu okay eti da me pesa me kan nyane se kwaku omo na da ne no omo ka man tie se ye djuma sata no mo hia sika no eti omo batan na bi omo kyerem se ya hwe ene wan kan hwe o ka kyerɛ wo omo kwa na enkom ba gi sika because sata mo omo ma no de bia no omo da enso te tinkom ba gi sika ene kokko no so nya omo dia kwaku ma men ka sam kyerɛ wuju obi ka ano mo twi taxi ama for taxi calavan most of them no de ka ne kwa kyerɛ kokko body o because ka ne nya ne dia but who ka ya dia no o ka tom nem ko bo se wutika no ye BBC because account say wo mu koku a ken ko basa enkwa ko mu be 1 year say de na kwaku kan ya kan baba na koku na bere ne yate ne dia ko be wo say so mu tifi o mu hwemo me say koku na da ti wi kwa ne bedi mu say dem nkwa no se mu no ma nkasa yi no ma nya ya mu be sa dia sa kwa kosi asa kwa ya yi because nya do mbeja odwan aka nkyene kwaku bon pu no oba enkura no mu sa sika na obekọ ba ye beche no obesa akọ etimo no dia akodu no eyampa bo se omudu omu hu awura sa sika manim to guess on besa ba back no eyenyame mu no sympathy manyama nkura no enkura ni nya sympathy mamu hwe fie japade kakaka hwe so omoto adi nkwasiasam na woto wo ne ho adi adwuma na wo ye ya wo ma me bra sika ma me fakọ sese wa gun ni mirim me wo sika adi adwuma na ya wo sika etimi da kwaku dia meka nyane se elda no na tem di odidi no antwa ye sabe won hwa nyansa no fa bible eni nanim kan no hwe de o bible num court asem na o kan de wonyai so no ade kwa ono ankasa kwa wode o mo fa so na nkoye ena sika no so no ampa elda no wo gina paper no so ena paper no so no nsem wo mbebre how say nipa ba ko manage na nipa ba miensa no tintim na say kwa bi so no wa hye na manasan because of so mo ahia o monti etinka kwa bi so ne nka ho mo elda ne go gina paper no so dia atro ne atro because I me kan kire mo anase me mamu hu ya tintim bibia eti mama de ne nso nti ya nso ma 3 years mo ma 3 years ne anase 4 years ne nso na mmaje mo ade tietietia na nyame ampate mo mpaye se wa elda ni nipa bone se ma wo ye se nyame ampate no wankoye ne paper bi ankoa mo ankoye se ayi ni kwa moto ne trama edemana eno so na ene dai Ghana ne one betimasi obetima ko efo je paper se moto ma ne trama because the worry I kra no I kotochi obaye kra kwa ku eni asu aboni dia da mi yese obi nya no ede me pesa me kan nya ne se maame mo ja asem na beda ye be di betima ye de etufu ne entu shebre ye be ka asem pana chelda so ye obi a wote so obi ntage no asofo mpanimfo ne nko ne omane ne ntrase se wugu ye ni ma se Pentecost na saroketwa aw ye elda wom na sabensam trofo ye fraw na wugya we di atwase te we di atam elda eni kwa so ye sawo entwa ye sa etimo hwe na mo wofa no mo mpanimfo bi nko wofa no nko pa ne chaw ade amaye mo wofa no
ma fa ni dia ama no na mo no fa ne nko kasa na asumdue mrefie ntisa kokoo no ofa no da betrika no ono kwa no mu di obi ka because kokoo no e ono mu maame da na maame ewu nti ono ne wo no emmom sa kokoo ne odi hwefie ofa asefo mo na odi hwe mo itisa mo firi na chi di kokoo na akomo obi awoa mu kwa ma fa bu ama no me se mo pi antwa yi di kwa kuma de da no yan nyama no na otie ne nyansasam ne ne ka nyansasam ne ne ka wontie sente sa de no ntu no wade frɛ da no so no meka ayi kwanta bi sa na kokota je ho ne ye nyina nta wiase ente sa da na ye da na o ye ne wie peye antwa yi sika ne de eda ne ka bibia kyerɛ wo mo na mo hia sika ne ntino ana mo je ye because that time no wo mo ma no bebia no mo da ne nye kwaku edumre bia sakura ko ngwam no kuma no ma de ne be kyerɛ pani sɛ wo mo ne di a ye chi e wa santima mu a etise munim mu makura na ekwan bi so mutie yen ne mfa kwa mede masamba wie no yemfa kwanya we so ntie wo mo mutie yen kwa gwa se mo meka se meka bet makantri awes yemfa sa kwanya we so de bia kwa just space ka se be wasi ntie wo mo mutie yen afutu se mo ntie ya no mutie da o mo mafidie ayi wo mesra wa cha wa ba number na de betu dwafo yen number no wo ba mesra betia sem papa wa ewo Sompa Asem Mpe Nipa na hana ne kura ye beka ne kura chawo ene de wo ya amna wo kotom ne ma nkom kotom etikwaku ye nyama eda no na obi nkan kire ne mpanifo no asompanifo ne nkasa ne yenhwe na de eka no asumdwe na aman so nko no mo fa ne nko cha asumdwe na de eda na ye ne ntwa ye wo kwa bi so mawie awari njira ogwagu na onye okase ewo kakra nso de ato esi asopa enche asemte Proverbs chapter 18 verses 2 also okwasia oni hunumumu anika na emom se obeyi na koma edi mesre area head pastor ana evans head pastor owokumase ana mo no ye offenso area head utie ye numeri Pentecost for am wo Ghana mutie Sompa Asem Mpe Nipa nyina mumfa Asante regional head pastor mummo na mane afi so Asante regional head pastor onfre area head a wo offenso na mun locate sofo kura wo offenso kurun de say dome amodem offenso dome amodem pastor kura amode ne koto ho a emaitim ko ka kire papa system million pe na nyamema yen pese ye sachira yen ya sabita fracture boni aduri ye boni suma aduri yen ye kwa asore ko pepa ho no ye nia ye hia ye nya ndi elder a wo ko Pentecost ma we ma ye kon no Kristo na wo elder nya bi amaye koko 4 acres elder ntman kasa meti 1 year na ahyem ana bia meti no 1 year after 1 year mon san fam sika mre na mmeje mo ade meti 2 years da bi elder timi di mfie nson we ye elder e wa asole branch church e fe no Pentecost masa me ya di mo ya wo Pentecost a minim na tete Pentecost ani esade ensasi e mo maso yi sa Pentecost no e na obi ti say ye elder e na abedru sofu panyina nim na sofu panyina o wa mo da mu so say ayi sa na tie bosia de obi say mfie e wo ho na sofu ntu e wo Bible mu abrasa abosia bo no Bible kasetia ti emfasika mo obi nobro no yensi wo mfa ma no Bible wa mie ho Pentecost sofu ene ne elder a wo amadam what ma ya me de ade we di nkofo ma say abusia say obi ne wo fantam utimi kan mfie miensa de chama ateka no bi kwa no de ba so mu don fa nche ba so di times 2 no wasa atim mfie miensa onya mfa so for ma de mo wo ka de say Bible say mfie nso 65 million 1 million ma ku 65 enti obi mfo obi 4 acres koko 7 years are mo bodam say sa Pentecost for the big bodam na asofu amu Pentecost no ebi bodam say ana apostle kofi nyina o se wan mo adwuma mbeye to ho Pentecost mpanifo abakọ na anu ya abakọ ya na ye omo wan acha man gwani din se munya mo pastor to se mu untumi be untumi okoye Pentecost ayi da be
Opani ye ntimi mo adwuma ntimo bɔ ne Pentecost na wie ye ne ebinum hye kurase wo ye Pentecost mu ntimi nya saa mo mame madwene nsesa wo mo ho mo mamo Wofa madwene ensesa wo mo ho nyamesu a Pentecost ya suro wo be ya de kenkura school a wo be kɔ entete odo ne tema e be kyerɛ wo se fa be di Pentecost anim eno na saa pastor ya mo frɛ no ayi France ede ya mo frɛ no da ampon ya no amodan mu mesre area head of Asante region minim se ma so de mo mpese dimbone be bata ho na se te sampa na Pentecost ne da so te sa ne yete na ye se akohifo ma ye asofo o Pentecost mu akohifo ma ye head of Pentecost mu na da so ye nyame abasa na na edi hina frɛ ho area head mumfrɛ area head no mfrɛ modan mu pastor ne se edi ensemu na mo tete na mabra ye Pentecost o mo di 2 days be se no mon kanjia no na mo se chi ne kanjia se 3 years de se mani ti ase kura na e jimi no mo de ti ase ye nimie nua manom jimi ni ayi ani bra ne ayi e mo de ti ase nti entaso mu wo ka che nyansani bi entaso mu fa mo na wo se edi mo ma ye yam ko tu asem ye wo dawre mo ma ye yam fo mo nkoko to ansa mo amunwene wo se sebe asole mpanimfo a ma build church ache ma bradi mu mfifire mo nananom mo mpanimfo abaye kro na mo nya ni yie nto no se bibia mo se no ade na bi nyimbi ye betu asan ye pese ye ni begu asinti ni ye jane sa no wosi asole nim na bi bo atimoden na bi gye mo sie sisi nipa chim nipa nsa gye bo sie 65 million aji koko 4 post 18 brought atimatire 3 years obunto awoyem na bi enyamso mu kwa na wo mu za ni port ze odi koko no nchimo do be fo ba bi ekun na ba ye ne dia wait me ya Pentecost ada Pentecost go amejai zaman timan kasem we amejai gomu gu ya wu fi ya kwa to na ye hu ni na we ye timisi asem ye wozesi eda titizi ya nyamina ya zuwa wana ana wani Kristo mu biyo fesi ya peja Pentecost nyom towa yang grabani una mfichire ko boko tokora timi wura hokosa na akire ose kafie o ede na ekosu idi ade sorry ada wa pre ni monyam mfie bebre amode mu eda great ampo ese nu ya mo hanu na wo pastor zo ede wakoto meka se bra wa bre ansa na ye postu ho ozo ti o se wa bible mu se je se obebo afodi akese ye tosment anu atokese do dimense chen kan se eda kwa resu de ohunu nkwaje je se nkwaje ni nim mu biem apostle ko dem ya mibu minim ni awote minim se Pentecost da wakoma so mumfa fon nya ko chama ya wo so nansan ya abra chama ya media no nanim te se onu nu tim kamen wasum na no mpe no wase won kaidi ni mbo mumfra nko ofenso amoduro poza amopan moza amoburo domi amodem ofenso domi amodem pastor na mumfra ne eda no so mumfra no wan otosment amani nyaito Pentecost be da nyame hwe ye ba for de wo akase ni masika ba e be sie da ye si prison creatim ko si changofo si toilet changofo ni ono na afọ de bonti no be dinsem hunu adinsem fi ne suban fi abeke ka Pentecost asole atitiri fo na ko Pentecost asole MPs ministers president awodo na eko mu majimi fo bi am se Pentecost no maye mun kan je no mfameto anya sa mu be hunu e da ya bori bia mi ko mi nya futuo bia kemetu am fo di o mani ma me ko bondia so no free say ampa o de 7 years no bonu aba wi asese bodam ni mpo ho kire no na wo ka asem ye na beto asum na timi didi obi a no wa hade ati so obi aba won chance iPhone 15 no ton 10 cedi wo to ana wa bodam so yo obi a Kristo suwo mu no obi aba sa iPhone 15 o ton 10 cedi ne ma mi fra brocha be bregu o be 10 cedi akwashi nti no ton e betima ya ampa but uko police je be ka jo so wo kromfo wa bodam
demand doesn't gather the krata da so ndi nipa no obo krata no wabodam anka obagia futuo kakra acheche omu se edimosi 65 million dinner mo ya de we mekai no obi twa meka ye kwa pocket ko otua bi ajabi ye ko pocket omu ya ka ne type ya bo na mebo no onim se eye ni otua manaka obusa mteze ka kama tezani yare so na sei na wo ton Sana mi chema cheze me de so apia de bi ndi say na balance be say oti ase na de oti me gene sa ase obi masa MSL Pentecost na wo ya sa afro adamu a usuntem za krama baby wo oti mi ka cheze say we mo Sompa fo no kwasi akwashi na mubuza me nyame sofo Dina probability ka wase okwasia woni hunumu anika so obeyi na komadi na wo hunumu anika ga ba hunu sa ababi asam na duru no ebetima ko ba bi sei ebetima ko area head ho ebetima ma Pentecost wo agufi ma mentombo na omonkasa omonhunu sa nya kwan amefa aso na sei na tie ne yeni nkomo na nsevu church no nke hunumu be kire wo sa ke na o ma na meduru ba bi adurei the Proverbs can hunumu asama uyo obi a onim de ne wo hunumu a uba hunu so omo de mini omu ni asa obi na de asama ko omato omo so afra mi di njemu be na mede ma uba ye ne kama sa in the name of the church and the position that you have at in the Pentecost church over there. We will be abo brand nim Christosu e Pentecost ye man position. Now we add and class our position. Unim say mu odu kra kan so for. Because e ka add a church no na wo dia. Una otibi choose so for ba na wo ye wo moaye. So for me unso ne ma ne hihye wo moa church no. Mo transfer na mo mera mfoforo. Mo na mo gina ma asole gina. Na ade jimisu we to a. Be de na mo opan mu wo Pentecost akosoro. Miriam akano kra temu. Pentecost point man se kire ni za ngomo we ya. Asem bia no be fa Pentecost so medi nkomo pada udom fa san ba bi enso nka because mani ahunu bi empani se ne ani ahunu edi ho adanse di se we yetimasi mo ntuma fa mo ne ansi fom na asem geto we man brasha man ya sa metna se ofa adan nkomo na mudi ye no area head o kuma se apostle chairman Pentecost fo nyina chairman so frɛ o madi di nkomo papa nde ade abre asumdiem ye da masepaa nya me nhyam no nhyira Pentecost fo a na nkomo we konkon wa masam bi be fa mbetimi nkapa Yeni swear. Hania. Unjumi nkani ba kolori ya o. Woji asem na se. Ye besre. Me sre Pentecost mpanimfo amode da Pentecost asori ano. Se amo opem. Wo finso. Amo opem se duro pem se dom pem. Se duro tem se duro pem. E ho no. Eda no ho no ye fra na eda. Ampon no. Ni awo ye nie. Ndiye kaza se apolice forte a lawyer forte ye o case bi wo kura wa som na di kuro no wom se wo bi se wo pabosia ne manya asem okoyi on kran de so ma gimi asi do mazam de menyama ogura okoyi ne ma ne ho mete e basa sa ni bakro onni na adwene so sa na mmara be ka kire wo sa na psychological way no wo be ka kire wo se obi wa ho kire obi wa ho yehia mu a adwene ni ne ho so tinia wo be ka bia wo accept enti aye wa command bo 65 million 1 million magu 60 and 5 omu ya ni afo tre na ebe paadem people no so omu nyina edi hihiem enti ade na omu nyina ye nyi omu nsatim osimi ma ba ko fo no wo ne tim ma omu nyina be ma ka ho oba ko kromoti ni be ma de ese enu kra ye kro no kase enu trasisi abezo sisi wo mo Pentecost mpanifo tiemi a sa de we ya godo so mu sani apobo aba wafa Kristo som no firim no mo atim kra de din komo na ye frawa obefa ye yantao omo ba ye no mo di komo mu asi ndi ya sa na di asam ya mfa so no wadi kia ba enti no ye fra ne atie bi kro mu twa ntro na ato so ya sa te so ye da ndi ya amana ye fe Eda wada amawo emami enu bi abom sesesese ebema na ampa eye no kore ebre bi omo kire wo mo se no omo ne me koye enti minim se da ebre be ma mo ma me 3 days 5 days memra ho
ni e mechechem ni empa no poma sibere anasa mi ntimi ma wo mpa sei na asem ne tie pote enkomo na da ye create magazine ni omko hu hia ebe sei udi ase wa solidi edi esre wo de so ye 7 years kra ye esre manisi 5 fa 2 cho manisi 4 eye anaso musika no mde abem mo ye times 2 3 years panza on faso famo mo na asum de mara because baby a wuja na Kristo su de mo na mutimi jani ma sei maneka efe na papa ko ya fa asuma sister ne san wa anya de o kansa wo kwasua pa untimi nchem ne amenye eda se producer se mo ko ntwan tronto so dia papa me pacho na ada na uma oba ba ko penetimi sensan ade na onua no o kansa wo kwasea papa u adansi dia de mabosia o kansa ade wo kwasea abra o bible na ka jo se mensu obi se uraka okwasea anase onipa hunu ubedi atem wo hufo o twa konkro na ka che o de ye ncheche wa so dem o jofoi mini bandos for any problem masuma che ya ona me de kasa firi se esum ne beda ho nyenne etitirifo afamu kodi asumdue etifi abon kokora na omda so hwe buku ni mu twere konkro ni etufo gade nipa so be hunu nkwaje no ena me chem se ngwasiafo ba firemu a munye ntem yi wo mumfirim mumma mu zamani abrebo Pentecost no modo mumfam na nsi fom na anse Pentecost ni di anu de yebe ka kyeremo enu na mo antima anya ne sa na etoso mienu wa ade a ene ye di atemane ya wo se Kristo sum na ni ba bia ene yeso wa man churches bo na ese asole uko Pentecost na nke enimu dada na hey ura uro me enimu dada hey ura matrisi enimu dada ndi anya dai ngoso nwan na wa ye leader dia ni wesu we wo mu na me metia na da bia me dwene me ho ase me suo se menya ase me kura me ya asole ba na ya da mu atimi yewe ye firi wa ne ba mo maame emma da bia mo na mo de manso ba fie da bia mo na mo tete fie abusuan ne abusuan ntem ma wo fa nka ne sinsi so se maame nya ne ba bi ko no se me na me nua ba me ne de o te ase anka me ne na tete se wawu de ne maame ma ya de me ne obi ane bi che ka mo be bobna aburu nua agina mo fa kon so amobi ahu nipa bone o fa ye no so wo ye pecha amamo no mo nkwan amode ne nam so ye musa mo question sezi ase wo fa nso ma ndi wo fa so ma na mo te se o maame aja pade ye one ne wo fa de ano de o maame awu ba wo fa ma ne ba bi akoye boni to mo de mo maame num kokoo ya koti awowa adiska akohwe o mo ma no ka mo bodama nke ndimi njeni mo se mo na dan kodi wo fa ma ho se o mo de akodi o mo ma edi se bi yes wo ho me ka bibia nka mo na mo ba so mba ha first se maame awu kokoo ye one ni nua dia ne met manya tumi o mo de akodi yes 7 years o ma pa na bibia so me ye ni ye ya ka mo be ba be bobra ya mo nya nipa bone sem za o ya mo nya nipa bone se ne nipa bia ye nipa especially ye mema na ya mo de sa de ne ye bible say ade de ye wa nya wo de ya ma mfa nya wunua do unto others what you want others do unto you they say wawali ukunu mu wa japade na se ye ka so no ye be ma na ni nua ma akiremu firi ne nsema na ne wo mentie bi ma ofie digebe ya wo ya ma mo nya sa mama papa na ye mobo nanka we kura ye japade kese ye wo se wonya nanka sabe fia ye duru ni kwanza ngoko furu tonton ni wanwa be free from kura be bo bra go wo koko fuo ekesa e ya bra bomu a asumeka se bi kura na ha na maye boko eni adi ntem so no kura wosuru o ma ho em se bi esi sei no ena ye na ya se be kokwade o se be wuram no aboa mo e bi kura ma me wu se ekim muni na kumba akumie ni do afa ne se o de o monti ni di so e de ya da che be kan wa se e no no de ne ho ahwim ko pe brabo but e ya ayira firi mu nsem no e na amana ni abedi sa ne ya de mo kwa mo mpe titiri bi ni mu anim ko ka se ofa yesre wo wo de se ono kura suro ko se de ya mo manu se mo so madwene mo ba ha ye kan bi che mo ye nipa mo hu se nye do fafa cheye na ye nyina ye nka mo na afa ye nkonye na mo nkoye case so wo be ku so be ya ode no koye hu case mu wi am report nkan se japade mo wo fa na ne dia mo ho na kire mo na mo de kopa bosia mu ni ma de nti wo nkwa kwa no ma sa abra wo nuanu nyina di wo mo ansan bi
etimu dia munim se 1 year asum gwaje wan fa mamu 3 year fe go 5 years ne nko court kro na de on fa lawyer na mko kan sa se mi ni ya de wo ko na court bubo wa ebu abo be ka ma ni wie ni 7 years na monye judge ni bi onu nyansa so tena se me se be dwuma dia mamansa no mo pia free court we nye case bia nye suro udi kan court wu ni bem on trama kwasi anwro ka wa mfo beti anu de ensiu ya se ya na asem yo na mpie fie o ayi mu ko so na mu ko na ma mumra na mbayimfo ni mo ni mfa ma case ayifo na mo ani ani mu ni ya se asem ne kan no a ya hunu ne ani ma ekọ ya ko akoya nim o su betima boy wuram ne yakọ number ne ye 055131 05489331 05489331 unsu betima boy wuram ne nyina ya ko akoya nim pa ye wo hama one bo wuram na fo wade nkyere bra oba no aye no quick am no bi foforo so atima ba e pa cho pick ya menti o straight na ne makasa uti o me you every man so because heat no anu ode ne pa hello ba jo bibi aboko de menti o ngan hello ukasa wo achire beja aboko o say Oh. Hello. Yeah. Abofo ko de. Ya me adu ma abofo. Ya do ba de ase. Ba go say. Waya. Ba frizo. Oh. Sompa FM. Hello. Sompa FM. Sompa FM. 055193 hello. Hello. Yes sir. Yeah, my mama. Yeah, cool. Yo, come on, we give Okona. Mimi anamemba ni ya kushawo wana. Yeah. Ana hapo pia la udi kukushawo. Next, ukose ukoje wadia. Ubusikana ho. Entreno, na udeme mpakono. Udeme mpakono so ndia. Ane kokos. Na mawa. Undia 6,000 what in 3 years and they go 1 bag at 31 million. A dear crown kwana wo ani zo. Munya ku dro mu kwa mfa nko. Yenche police chiase nko court. Nkodi asem no. Mama mfa lawyer kura mfoma no nka. Mu anya ye be hunu ni be sikuru mu a. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening sir. Your phone here there. You can tell me my phone here. Oya no ampon. You do that here but I found na we da pan na esi. Na ya choro ma so yede. We da pan na uti wo mu bi cheska kwa wo so wonji na choro ma yede. Awon pega no kokko no nya do ye no. Sound engineer na ya urade nyankopon chira wura ha numre machine ma da ho da bia munye ni sei mai duro na ya blewu. Yankon aye de na numre ya ye fili kura. Ene mu ada ho ba. Hello. Hello, good evening, Baba. Yes, sir. You may mamuni at my palm here. Eduma dance. Now, Ed already was Salatini walking kind as you can train a mumlano on fine edma. We see for papa, and you have to go out of the matter. Ed and walking one for never to give me many water than that. It's a matter of my name will become. Hello. 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 Margaret. Yeah, cool. Now, Radia Yadia now, sir. We did love it. We do the quiet cancer. Be quiet, we'll go there. It's slow. Mama, you do pa and Kadakun Yawa come on the training pan. Ha! But it's 2,000 bar. What them, Papa? Who can't watch it? No,
Yes, children, no, a Peter, don't do everything to be a monster in a crowd, Mummy, Super. No, so funny, not I bet you know I'm Gelly. Hello. 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 Yeah, go. On a number, no friends here. The two women for the best way. Oh, so that, young go. Hello. Oh, so that. Now, what was it you said? Hello. Chirawadun Yango. Hello. Hello. Man, it's over. Where we? Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir, boss. Yes, Sompa. Yeah, go. I am go. Why didn't you need? Edaro Wabapu pa jeje ma put for chino kura kana omedio. Okay. Hello. Okay, you bet you know. Hello. Hello. Obeni bamba to madwe. Yeah. Ibi aboko de. Nyanko pato. Ye do ba de ase. But odini be bia kasa firi. Me kasa firi kuma se. All boys. Ajuma wura. Baba mo ade nchire ngoy. Nyamisha mo wa yuma pa mo ye. Na eda no de. Ni duma de wo di no. Am se wo nyede ni mra. Because a pona obo ma no. Ti mo da ro ma mo ma no na. O so enya mo fa ho de. Nyamisha mo. Nyamisha pa zeme wa de nche nyamisha pa. Hello. 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 Yes, sir. Hello. Good evening. Good evening, sir. Mama, what you say? Radio ya de onzo e. Na ya okay, ma ade nchire nko. Ya fara bra ko fi ka se fi Macro mo ade nchire nko bra ko fi. Ada na de ade awe ne mtuga pasoro ne papa. Ikwan bia so am so so. Ya bo mo awrade nyankopon hia no nka ho mesre oba no aye ntentem ne yebre no ya ne jana so den. Happy birthday to Joyce ana Akosia Jamfua. Happy birthday to Akosia Jamfua. Ba Akosia Jamfua nyame kokosachi. Osi ya wish you happy birthday kokosachi ni nyama. Osi wish you happy birthday. Akosia Jamfua me ma me nso no me need Esther Akosia Jamfua ndi Akosia awrade nka ho ntra wa hye no onye okase. Idu brechia ni bebe ni kamde wo wani kura na aze bibinti nyame nhira onka hono ntre wahye nyame pa edase na ye nyina besa ahia free na gosi ni fiada bia ye tena Monday to Friday aha aye Sompa Asem Mpe Nipa sɛ de monim se ye no ye tena se duada egosi ni fiada so duada tu ya wada ofuoso aboaje na gina duana fiada oja batons na mame na me de atu na bibinti na week we nyina hunhunum di da mpa Monday kuro no onsa be kan na ne ma akotote di ama ye du sinne na me pa ebeza hia bi awrade ma ye nkwa makrawo bam